I le suafa pa ia o le atua o le ona le malosi o malava. O le alofa e whaavavau. Ona o le pule au le lalolangi e iai lea i le atua na o ia. E a fio i mea umalava ma o le pulenga e whaongaina e tangata nuu ma le palemene o Samoa. I to tonu atua oi na whaasinoina mai tu la fono o le atua o se tofi pa ia tu fasolo. Lo mātou atua siri e se, mātou te whātangi sia i le anganga o le loto māua lalo, lau pule whaito tasi. Ina ia toto o ifo lau wha unga mana i lunga o le nei pāle mene. Whātonu mai oe, ina ia tonu ai a mātou whe lafo inga, mo le wha siri ina o lou lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata nuu o Samoa. Lo mātou ta mai o i le langi, ia pa ia lo suafa. Ia mai lo malo, ia whai alo whina ngaro le lalo langi e peo na whai le rangi. E fuai mai a te i mātou le aso nei o mātou mea ai tau mene aso. E whamangaro ia te i mātou angsa. Peo i mātou fōi na mātou whamangaro i nātou. E wangaleanga mai a te ima. O fui taita ina i mātou at whausu. E rā vea i a te tō aidea. Wai o le mālo marama. A toa marivi i ngai whau aula. Amen. Whaftai. O te whasisila atu ua amatalia nei tau manga le fono au whaitula fono. E te lei whaia e ia i tātou e tusa ma tātou wangsala. E lei taui mai foi e ia i tātou e tusa ma tātou wa mioleanga. Awa e pei o le mawalunga o le langi le lalolangi. E whapea foi ona tele o lona alofa i e mātatau i a te ia. Ua mori mau le vani monimo le nei tae au i le mawalunga o lona alofa topule mo le pale alii o lana foafoanga pa ia. Lea umwhai ai on tātou toi poto e whāwau lea vaenga o le tātou valauina. Ia vi ia lona suafa e whāwavau. Ona o lana whaaya ea ma mea sirisili e lau sa saa pea mo i tātou o le whanauang sala. O lea ua whātau to oto maunga tele maluai malai niwe pei o le muafitalainga i le malai o le tupu. Ua toa fo i le vai sa nā tiai a o mole a tala i mea le langi e pei o le upu o le whare safune. I pa ia whaifonga tā o le malu tau aso o le alo wha o le mota. Ua opo i aipa ia mama malu a o sāfo i mawhai ngā o le atunu. I le fio mai o lau fionga i le ri pāle mia ma lau ka peneta. A fio mi sta lango tai o le tuangai ma le sui tai. A ua fionga le sui fong fitalai. Ma le afi fio sui sfono ma malu uma o le pāle mene o Samoa. O te ofo alofa ma whata alofa tu le nei tai au fou,
mo le whaawawina o le tātou ngā ruenga. Ma lo lava le soifua manuia I lo utou langi mama. Pa I o le tātou maota I sui o mta ngā ruenga, mwhalapu tonga tu maoti o le tātou malo, whapea foi niso le mamadu le atunu o tātou whatasi le nei tai au. Whatalo whatu, malo le langi mama. Le atunu o lo sida whaafonga ta po I mai Samoa, I Samoa nei maso se tafa o le lalolangi. Iau pa ia whalupe lupeina, e whatalo whatu suafa manu malo I Yesu Keriso. Malo le malei fua mai whangunga le lei lo utou langi mama, ta po I maia mane manuia. Na i o tātou uso I sae, e pa ia o lau whainga malo, e tau si vātele o le whasuanga matam matua, whatui matoto. E mātou te whātalo whatu. Malo le soifua manuia ma le langi mama. Alo whangia le atua le nei aso, ma le alo folau o le tātou pāle meni. Whamoe moe me uma I le atua, wana o ia e mālama ai o tātou wala uma. Manuia tele le usu ngā whono le pāle mene I le nei aso. Manuia foi le tāpua I mai a le tātou watunu. Ngā luenga o le aso tau le malo, whaitaunga o tūlafono tau whaofi. Tūlafono tau whaofi o le whātauina o tupe, luafe luas furmaleono, luafe luas furmarfitu. Fe lafo inga whaauau I lunga o le whaitaunga whaalua, aso fono fitu. E tolo po tau rumanga le fono au whai tūlafono le po ana po, o lo sau noa tari foi tau le fionga le minstao so I fua maloloina, I mata upu sa la ngā I sau noanga whalawa I tele suis fono o le palemeni. Ia o le avanole nei mo lau fionga le minstao so I fua maloloina, whaaua wai lau sau noanga tari foi tau mata upu sa la ngā I sui mamag. Lau fionga le fungwhetalai. Ia ai tu atu le avano I le fionga le minstao lo tu lai mai ia le fionga I le sui o lo tufanga lo fionga le safa apito. Patai lava I lau fionga le malei fua mai foi o le mauta I le nita e au I whanunga le lei. Mātou te tūlai man whāloalu. E mua I whapai atu foi I lau fionga I le fungwhetalai. Ia ma whawhitai e foi le tātou tārusanga si itia I le nita e au. Ai mai se o lau saunoanga whala e au mātou mo fie. E amataria I ngā duenga le ni aso. Ai le amataria le ngā duenga whala malo ni aso tula I atu mal whala alo lau fionga le fungwhetalai. I se mata upu e awhia ai a tātou vasenga o whaipule. I le whaiui o le tātou ngā duenga nafi. Sa saunoa mai ai ala o fionga I se whamoimoe o le aso o le a whai ai se sueina o toto pea I le vaenga lea o le whaungaina o maila au solitulafon, drugs. Lau fionga e whanoi atu o whese tūlanga e mawhai ona o ai se tātou whasoa I le tūranga. Ai I lo sui, o walu I le mātou ai ngāna po. Ua o langona lava le popole. Mai e li maua foi, po le saunoanga man whaasisilanga lau fionga. O se whaasisilanga poi lea o le a whai le whinangalo loto malie, o le stui whai pule. O au mai whaapoloa inga o se mea lea e au o na whai. O I tūla ia e le imanino le iai, whaamamole lau fionga, o lau sui whai pule, o te fia maana malama. I le tūlanga lea ua saunoa mai eia lau fionga lea sona. O se whainga lea whaamalusia, mandatory, o se whainga o le loto malie. Le malama le lei, le namnauta inga o le tātou malo, ina ia tineia. Le tūla I mai o le sasau, o le whaunga ina
o vai la au whasaina i tonu o le tātou atunu. Ai ei lava ia maenga lau fionga. E poli ai lava le taufi. I le tamali anga o le tangata, ma le puipuinga o nai tu. Ia ma le tu le lau fionga. E nia afianga o le tofi faipule. Pe a le fai le melea. Pe oi tu umai eua la langa mai le mafaufau. Ia no ufa pe ai lea. E siri lava le avatu iluma il mamea. Pe fa malama mai fo e lau fionga. Ia po se taimi e te ala whenga iai. Ona o leu te lo whanga solo le tātou ngā ruenga. Ia o se mta upule mat whaaloalo e lau fionga. Malo whaftai lau fionga i le. Ia o le atu le avanoa langa le tula i mai tai o le malo atu le avanoa lau fionga i le. Aftai le tua i le. Nei voi tai au foua tātou wala whai mai whanunga le lei. La matalia le tātou ngā luenga pe o na whātulanga ina whāwhonga tāpua i fo i asiu tātou atano. Lau whionga le whonga whatalai o le mta upu le nei o le tātou drug test. Ua mai au na whālau loa loa ia le tunu. O lo a mata mea ai le mata ngā luenga au whai ngā luenga le malo pisasi. It's a new mandate. Ua tu i tonu tangata whai ngā luenga le malo. Ona o le popo lenga o le malo, i le meu tūla i temi nei. Ma wa umana whaalau loalo ia, i tūlanga lea. So se tangata whai ngā luenga le malo, e te tau o na tā pāle me lea nei e a mata lumana. E fia umai a tātou. Ma e leo se mea la na whaapena whata a tupu ifo ina wa tūla i mai tūlanga iu mai tauina. Wa umana whaile whaasisilanga lo ia. Ma o mafon fa solo fa le fa tasi le fa lua o la wa mata o mtanga luenga le malo leo fesa mtanga luenga o morela o ta milo mai nei ya tato a mo wala va no tato te fono fa tasi ai le na laina avela o ta sanga le fionga le fon te lai e leo le va no la nei o tato uma o a wana mo fa il testi no wata tala lo ia tato fa mo mo o lo teritonunga e ta tau na va ai mai le atunu i le tū ngā o le mea le teimile. E tau tātou tū lai, whaile la vea i mo Samoa. E la leo lo tū lai atu, lau whionga le whangfte lai, o umana tala noa wha fia fo i tono rkabe, ne tale awala e whaiai, ma leo wha solo. O le awala fo i, tu lau lava le wha whonga me Samoa, pau leo le awala. Tātou te anga i ai e ti neia wha tasi le mea le antupu. Ana nafi la o fionga langa le sa mato oe e va ai le meolo i enta upu la tupu tal falma e matautia le mela utu la i le tunu i le toa tele ma le anoa noa i o tangata wa a fia ma fofa ona le ta upu lea ia elo se mea e vane ai e iai le ai ata tau le tangata lava ia i lona loto i fale ai atau nuu mai lo fa tu langana o tangata whainga luenga le malo. O le mela le tau no sta ia. Aua i aise tangata whainga luenga. E sau e whainga luenga. Ai rurua ngia le mawhau me le tupu. Ai sea, e le sa o whai unga. E le manuia tau nu unga o ngā luenga i whai. Ma e le sanga tonu fo le me tau tu lai. Ona leo tato vai. I le te leo le a fianga leanga mo le tau. E au manatuai lau fianga le whangfte lai. O lea ua e sa no le tūlanga le so ma le whatonunga wa mai. Ia o la ulea tu e so ni atu. Na ia whatulanga le mena o te talo atua ia walfa moe mo le pāre mene. Ia, man via tato fon. O whionga le whonga te lai. Ia, mo se avanoa me. O le mta upu o le fisilingia o le whonga whatalai e le sui o lotu whanga. Ia o leo tali manino le malo o i le fionga i le li pale mia. O lea la tau tu watu la uso soani le sui o loto whanga le mta upu lea. O te le o maua la i sui sfono lo tu la i mai po se ase mafuanga. Lea la tau wala tu la ufa mamamanga ma le mafuanga. Fa il fa silanga no fo pon po. O te le o maua la po la le ala le fionga la i mai le tu. Tal whenga i manu whiringa. Ia la tu atu la le avanoa ia fale atitasi. A whapea
e fōlinga mai tu sau tau whina ngalo. Ia, ona whea tule o le whae unga no fōlanga lele, i tali no fōa tu sau le o le whaalinga lo tu whanga, o le sui o le tu whanga le waenga lea. Sei tula i mai la whale ati. O via ngal fong fitalai. Ni no whina ngalo. Fia mo voisia manoa pa mai al sui whale. Ia, o e whaafonga mai, sei tau whaaso atu. Sei tau whaaso atu. Sei tau whaaso atu. Sa whātutu ngatari ma o tali tātou tala le tupe a lewa o le whasi silanga ana pōle o mātau atu o le mwhaiuna. Ia sei tu atu lewa no ia whale ati tasi. O la se... Nau whionga le fong fitalai. E tā ua te le ni tāu. E la no tula i atu o le tā ua o le whina ngalo o le pānimia. Ai pau are lo pōle. Pe o mawhai ona whaata ota se vāenga o le tū la fono. Whaata taula i a mātou ne whaipuli. A wha pe maua wa whaina. E tau nei se vāenga o le tū la fono. E wha mālo loa ino ala le teipina. A le ala la whaile e mta upule. E leo manino wa e lo no winga e whaingo fio na whaila u whainga alwe. Ai sisi le fo. O tai o le tunu. E le wha pe o le a launga tasia wha tasi le mele. Au te loto au e whaile mele. Ai pe ye se vaenga o tula fono a maua lo se faipule. Fa malo lo la te minda. Wala no tula ya tol taua. Ai e tau nei ni au lape. Ina e manino ile le palmene malo fa lo. Ia, ale o maua fina ngalo fale atasi tula mai lau whionga sui te tau rei tua ngai po la se meo e fina ngalo. Wa tai lau whionga le fong talai. Mo le manoa nei tai au. Se mtau pu tau a tere mtau. Mau pomonia ia lang ia lo sui ia le tūlanga leo le whaingo mo truck testing ei. Mai se mta upu a lewa whaona la ngai de e maota nei o le mantua wa telepa ina o tona i atu. Sa la ngai fo i sui manu. Una winga se me tau wa tele. A le vai taule nei ia leo sa unore whionga le pandemia. Raftai le tō wha wae. Awa le mele we vai taimine wa sidi atu ona fa tupula ia ma tele atu na no isi futia wa sola atu lesa tala noina wa nta upu nei tono ma ota nei ia o tu langa le o mo me fa pe ala o fiona o la iri tu la fono a leo e su ai la ia toto la to ia ta fia leo lunga wa tele su ai la tu langa ia po o nā le ta vale fala fa saina po o nā le ava malosi la le vanai ta tu la fono per lo fa fitu en pasi ai al tu langa la le tu la fono fala o tele vo ile au fia ia tangata la tele e ai la ila fa ngare ngal malo ya va pe vota tu bota nei ta o tele ma nei pa nei ala wa fa tuanga le fionga pandemia le mai sta tu la fono ia au fia u mai si fa de whainga renga i tua le na o le malo ia pa pe fo ia tangata ese wa tasi nei mta upu ta ua tele mo meo ta longa le tau te iloa uma mo meo professional athletes e fai testo me nei ia ina ia wha maoni ai ma meo tonu le whainga o tūranga o ta longa ia meo me wha pena na lai o le mea le ma tau atu le ua mai le whionga pandemia ona ua te tele ale whawhitau i le Samoa. Mare me tonu whai. Ia ai o atunga lunga ia sau no ia le whionga le suia no tu whanga. Iwa pe hoi sui whalata tasi. Ia ta ua tele. Tūlanga hoi leo a whianga. Ia wa a whai a maua ia pe positive test. Ia eleo ia se tūla whono i laua ia tu i tūlanga ia a whia i tātou ia i tūla whono tū mau, ma isi vāenga. Ia pawala ala mea, o le mōria o le whamasinoka. E pe o tūlanga nā le mātau atu iai. A se tūlanga le lei. E langolango ina. A ia tātou ui lunga tūla whono. Ina i awa fo ini isi mea tūla i mai i tūo nei mea. E whai fo i tātou testi a te fōua. Wa fo i wala ngā isi ia tūlanga pe o isi la mea i wa mai. Ia ma o toi foi o whamasinoka, me tātou pui iai, e malu tūlanga iai, maresi mela o fionga, o me wha pē random. Ia rea whasi sila mela o fionga o pō, o me wha pē random me wha fuse ia, ia o teimi nei ia la test. Ia, tau to mai fina lo mau atu,
Malilia sui o lo taututu lai mai o lea la avatu fai unga no fo langa lenga fisili lo tofanga le vaenga lea. Sui o lo tofanga le vaenga lea. Ia, lo fionga le sui o lo tofanga ia isi vaenga i fisa no lea la avatu fai unga no fo. Io e lo fionga, sa nga ia tu ia le meta upu e lo fionga, ona o ena saunua mai nafi. O e fo ia e fa ururu ia le mauta le nei. Ale la wata li mai il palmia. Amul mole la la fionga ile fonga fitanai. O afianga. E fiaturilo ale fai al media. La afianga o il fai puli. Memo mulna. Melo no luga la fionga. A amata tu ile fai ngalea. A fai mai al malo le sao no melo fionga. O le mele la fai. O fai lea. Per me e tosi ai lai. Su e nei mo fuala au fasaina, la le si metto e su ai, la le si metto e su ai, la le si metto e su ai. Ai le malam lama po la fa vai. O leo ma watu, lo finangalo le sui lo tufanga. Ia, la se ia watu se motunga afal no foa. O le whaafita auri le nei, o le whaafita auri wa pisa o ai lo tata watu no. O ai fo isi sui o le pale mene whao ngā mai le social media. Whaali au latu fina ngalo i le mta upu nei. Mai leo se mta upu e maa mta upu nei pe fato a tupu ana nafi. O le mta upu wa tātou wa aia wa le mati nei ale mta upu nei. O lo ngā luluelo o fisa o leo le lātou mta whaioi. E whai su e suenga. Ai pangalia. Leo mai ta watu tātou o tai o le atunu. Ai mai se o le maa loo tu lai mai le foi o le atunu. Ua le ma fai titia leo tatou o tau sile e mo tatou fa longo ia fianga o ia tunu i fa fota ma fa na o le tunu so ele ma mala le fai nga malo ma unei le tau te sili ia lo to fanga ta o nei o le mata watu nisi o fina ngalo i se tu la fono ai sila fo pa i o parliament a fai e se tu la fono e le fatanga ina ile tango fio foala au fasaina e launga tasia umai le atunu la me alo ai tatou au porkiki vaenga lo tulafo o le tau tonganga tulafongo e mo tangata uma sa tatou iai foi le vai taimi a maua tuloa le ngangana a se me fia fa malama e tusa o le aveai ma se fasi silanga no fo al pona po a maua tatou la wala o tatou soli e tūlanga tau ave tāwale. O le tūlafono ana iai, tāngo fia e leo tūlafongo mo le lautelo le atunu, whātasi ma tātou. Langa o tātou e tai matali o tātou e manusina ta i ala waa le atunu. O le mafua anga nā, wa iai le anganga le whai ngā mālo, ai mai se foi o au nei o lo tai o le tātou o a fono, ua ta tau na whātino. Tere foi whina ngalo whālia, ai mai se foi nei vai aso. E au ngani mai ai wa te tau na whaatino o tūlanga lea. Sa tātou iai le whaamai o COVID. O le almea sa tātou iai. E ui o le whaamai tātou te lei mawhauwhauina. Ai sa tua lalo ale malo. E tau ma whai e whai uma testo ki ako COVID. Ia langa e se la le whaamai ia. E se le whaafita uli le tupu mai le tunu. O le mea lea ma lie o tau finangalo le pale meni. Ni o tātou tau tū se tū la fono. Lea o wha malama matu, lea la fua na mafuai. O na iai vai nga ia tiau. Tai matali i tātou o manusina ta ia la wa. Ia tātou set apina se example mo lea tunu. A wa a malu tātou i le vaenga lea. O le whātaita inga sili ana mo lea tunu la e tāpua i mai. Tau solo mua le pale mene o Samoa. Ina ia tinei le whaafita uli o tātou wa ia tuai. O le wha maa a venga fo ina i lea tunu. Ia ai mai se o tūpuranga e whai mai le tunu. Wha maluru atu lo tufanga e tusara vaenga lea, o le vaenga tonu ana na o iai le ia unei ma se vai runa fua. Ua ta tau ono tātou whaatino o tūlanga lea. E au maa se tūla fono o tau finangalo iai. Ai o le taimi wa ta tau ono tātou tinei at whawhita uli o tātou vai iai. Leanga o mai mau waiso i fua. Wa whai ai tau pulpulenga o leisi Samoa i leisi Samoa. E ui ele i avea i luma le whamasinonga, a walawa ia mau o tātou moni mauai. O le mea lea fina ngalo whaalia lo tofanga, e whaatu mauina ar tātou whaamoe moe lea ulio le so, ma lea nganga whaalalo. Lau fionga, e te leo tali mai i le au tū o lau fisili,
E iei se a fianga o lo fai pule, pe ale fai ermelea. Ia, o lea wa e finangalo mai, pe e finangalo mai la e tele e finangalo e fai unga lea. Leo fai atu. A la e fonga mai lea tunu. A fai ala o lo le finangalo lea e tele e finangalo e fai. Ia, e pea o tala le lea le li. A le fia urfale al falsa, o sa o tonga nai la lo tato fa vai. A la e fonga mai lea tunu. O lona winga, e iai tātou e finangalo e le fai. A lea o fai atu le foa. Ia tātou tai matali i le atunu ulai e sila mai le atunu. Le ar whalanginga o tātou, tai o malo. La foi tā pua i tai o e kale sia le vaenga lea. Ai malia lo finangalo lo fianga le sao whapito. A ele finangalo e fai le fato le afongere. Fato fala inga al palimeni. Ia o lo ngā finangalo. Lai whamasino Samoa. A whamoe le so, ele mwhainto tu e sea langa le ua whamoe. Ma le ngang whaloa. Aftai le o maua siti na pawal pe o le bala o sa no ngal tai o malo e fa sanga le ofenga wenga mandatory e le pasenga le le pasenga ne pule malo po ai le ofenga wenga a o le na folia a wala mai i le pule le tu malo vale tu la forno e ta te o mai ai tonu i o le melna le te fsilia twai o le ala fianga o le na folia pe ale fai el mele o ai le tusa le pesenga nei ma le pesenga la no mai o de lei o le la so Fonga. o le la malia fale tolu malia fale tolu se tu atu pe ale we fa fonga mai ai le finangalo la fionga sa fa pito fa tu langa le o lo wa fa italia sa lot langa le wa fa la fenga luenga le malo e la lor tai ingal malo nan au fenga luenga ina ia muri ta ia so i fua malo lo ina au fenga luenga le vaanga a o lo fesili mai i le ese o lau whainga luenga le malo, ese tātou lau porkiki. E tasi atu la whono tau te oai. Tasi atu la whono tau, e a fia e tu la whono, o lo wa a fia ana, pe ke member of parliament, pe ko so stangata lau telo le atunu, o tu la whono ana ta ia lai tātou uma. Ai malia lo finangalo, leo wha apupu a tuan tau, a ele finangalo e le tūlanga lea, o lau lea whaitalia lau whianga le sao whapito. A o se si tu la fono te finangalo ia ese tātou tweeting al parliament, ese mamalu le atunu, ia talo whae la whamasino Samoa. Maranganga whaaloalo o whaamukaina fo mai fonga kitalai. O matua ese se au lau whaawinga ina o le matau pule. O te leo whape atu e ese le whainga o whaipule. Lei tau te tu sauma peona mai lau whaataita inga. A tau fi oe leo o sue oe. Lei le ve umai a tātou. Ai foi molianga leo wa ye se mafaunga pe fa pe wa afia sesi e fala au fasaina le te yo ya a le melia o te ia u fai mai e fai umai e so suenga o te ngata unga e o le fai mai ia fai tatou ma fata ita inga lelei e se mea fai nai ai o le fesidi la u fionga le fong fitalai e avele fai o le o le sue o lo tufanga e tinei ai le mele a su el malo su e fai pule e su e la tunu o le ale tuenga fa soa e fai e su nga le malo ai tu o me o mai ala o fiona o le la fa pe mai o le va ainga a le mele ku sta tala tuai la le malo sianga le fa vai ai lo finangalo por finangalo le palmia ona tato wo mana mala mai le a lo sa no mai fa o le la so so nia tu lo tu fa sila mai le tu le la so so nia le fain sila mai pele tu o le tu atu i luma o le fono le tu ma batu le mata akule mai su enei o meia la le si meso taia ma le si me fele la ina ai ia malia lo finangalo langa o leo e sa no me vaenga le a wate atu matangi fu le ngaluenga leo a leo o fai atu a mapoita to fa te inga le tunu ole na a wate atu matangi le me fai taia fai atu putaia la ilo ofisa leo fa te noina atu putala taia tanga luenga o leo fu ia ta ma vaenga uma le a wate atu matangi le fa pe mai ole ale umila fai ai mo le tunu e le ma fai no fo malo langa o le tupu pe o a me tupu tai au o lo lima o le malu o le malo o a me tupu le lava ia so mai elua
O le ngaluenga whauaunga ni tā ngaluenga leo leo. Ai malia lo whina ngalo leo a watu whaiunga no foa. O le tula i maila whiunga te tai malo tua tu lewa no. Ia, e papa tu lava ina ia pale le tātou mta upu ia maulo whina ngalo. Ano noa tele. Ona e mama mta upu mama e mele mauta nei. E se alua tasi. Tātou tala noa le mele wa tupu le tunu. Feme, o e mantua le tusi e leo na batu. Ua fe lusu lua lua fisu toru ia te oe. E fai se fufuanga le drugs le tunu. Nā tali nta upu. E la wato e mai ne lau te il tai au nei. Tā lo fai. Nā le mele o ile drugs i samo. E te leo va ai el mele wa tupu le tunu. O le me vi fasao. E te lei vai. Lau vionga le whangfitalai. Na kopi uma matou. Kopi sui pa mia tusi au tusi. Kopi uma matou mi Malia wa fionga. O le tusi na mai e tangata. Malia wa fionga e tua atu. Malia wa fionga lo tufanga. Malia o se tusi a leo. Malia wa fionga. Wa uma na fafia na malia mai le sui lo tufanga. Malia mai le sui lo tufanga. Se tu atu le avano tai o malo. Se e ilo ngar tau tai o ngata I fale le fai wa susuru fa susuru. Ono sai mai o le tau fa tonu atu tato fono. Le tu atu le avano tai o malo le ngai le fai ngofia le melea. Malia mai lo tufanga. Ele tau fa tonu atu a foi no fola o fionga wa masani ai. Ele tau to ina no forto fai o fionga le nga sai se e foi tai o malo. Ai malia mai o la tu atu le avano tai o malo. A concerned citizen. A concerned citizen. Ta atu ia te o tai o le tunu matou. Fai se fufuanga sa mo le le drugs. Na fai. Le se mea. Le la o musa sai net po la fa sai na le tunu. Le la tão foi fofo atu. O la me to te e. Ele o tu la fono e o tato uma. Tato uma. Ele fa pe o na o to tato uma. Malie. Au fianga fong telai. Ele iso na fai atua la tal sanga. O uma na fa tatia. O ile Public Servants Commission le malo. We are all public servants. Tu lo alfa pe mai le mota ese. Tato we o la lo tu la fono leo. Po le fai pule po le minsta po le pale mia test. Ala na fa maoni le mai tau la tunu. Ai lo tato mai la fa mai. Ia la wa fa te te. Ai le fina ngalo la ke Tesla fa fela na fai la fa ngal ngal malo. O ila o te fa mai o ne e testa fa fela fa ngal ngal malo. Fa fea. O fianga fong telai. Matu vai malu puenga. O le wo umana fata tia tato tu la fono. E fa no tele. Ano no tele se tangata na sau fai nga fai unga le tunu. Ai to te tele mata upu le o matua tato tu lo la basamo. Le o tato fa te fitifa le malai tele le ono le a. Le ai se mesa faia. Le la tato to la lo pula. La men fai na nafi. La men fai suta sanga lu suta sanga terwai. La men fai lima tau sanga terwai. Le ai se mea. Le fato ata loka mai nele lua salau tangata len fa mai nei. Ai se o tuai nga luenga na fai. Le tato vai lan mele tu. Recruit tatu nei sa mo to rua fanga sa mo Vietnam. O fea. Fola fa sain. Ma lir mo te tu nga a fai ma ya auto. Ele ma mal malo. A fonga mai le tunu o le to fo irfa fitauti. Malie lo tufanga, malie sui mamalo lo tufanga. Ua taunu na foa la na fai unga ere suia le fai unga na ua mausari. Ua ufanga te ina foi sus fono e toe faali o la tu finangalo le vaenga lea. Faftai te le lau fionga, le ua iloa, ese lo finangalo, ese finangalo. Malie lo tufanga. O le pare mia, ua e fai mai, e il fai talia, fai mai le pare mia, le ai. Malie lo tufanga, ua e sori fono na wa. Ua e sori fono na wa le fa fonga le atunum sa moa. On sa mai fale ati totu. O ia sa nganga tas. On sa mai. Tau fato to atu tato. Malie le sui o lo tufanga lau fionga le sa fa pito. Fai malu o tato fai. E leo na tato le fono le tau te fono ma le atunu. La e fa fonga mai le atunu. Tai o e kalesia.
ma so sa mo le lalolangi i le mta upunu nei le usa uno atu tai o le malo pe ono fai atu mai mausa lead fa unga fonga e fa tino nei le o fai atu so son a ere fina ngalo ia fia me fai lo fina ngalo a o lai fa masino sa mo a o te tatalo atu ia o i lau tofa tamani ai se alanga sa fai fo i o mta upu fo inga langa mai pa inga sfu fitu le lava o mai al pa inga nei o le ai fina ngalo sus fono maut fatino ai se sete ka ko example mo le tunu a le lei ona tatou fai al fai unga i tatou tai o le tunu e sau lalo fa fitauti le o tatou ai temini e le sanga luenga fengo fia nga luenga tanga luenga o le leo lai fai nei io e pe fo na e sau no asol tu la fono si leo e fo ili si level i lunga atu e fai el suenga ai malelo finangalo o te le to e tua se avano o le wa mausalil fai unga fong fitalai e fai le tatou fa mo le so la tu la vano lo fionga mista fa wa i lau sau no o fionga le fong fitalai fa mole o te si tua mta upule o se sosan ia malielu finangalo o se sosan i foi le mele o la fai o le tulanga masan e fai fa fose ia ina ia le loa tangate pe al audit alona winga la a fai wai lo uma e nisi o lo o fa ngaina me te tono le tato maut ia longa winga le ko fa nga me la so ngafi mangai malielu finangalo na moa ai sa o i ia e ei foi le mai na tu alalo malielu finangalo so ni tato mtau ia o lau fato fala inga na e se for mafu anga ia fong talai ne me atu foi fa i sei si tulanga ia ai mai foi fa no le nei aso io e ala va e foi tu lo wal up e kamier kanga ka lau fa lo ngaku la ma wor kun bang ne me ane foi fa fo se ma va tu fa si silanga ni ia fa no mai wo tu mo lau pe par fong talai fa no au yo le tatu sa ili la mi o tonu le tu le nei aso aua tau te atu matangi leo tato o sa ili le ami o tonu le tu e fuara au fasai ia manatu leo a failau faiunga e le tu e fa lava fo i o leo a fa lava le moa i lau saunonga pau ai o tu e ano tu la ia tu e lio o le atonunga wa mai il fong fitalai au sita ia sui le mota ale watangi il taiauni le u fatur fatute tan va penat lona lua le usa no mai se longa festu la fono fa pito mol mota le la tapena tu la fono fa pela i le to te nau mai ia il te ia inga fa pe fono nel kapeneta ma tailan fatu la mai au la pe ia pa fa pe le mele to te fina ngalo se longa fa tu la fono fa pito mo sui mal wal palme ia fa testia ano fa pena atu e tapo leni ele mea le lo fano note o le fai o le finangalo la o fionga le fungftelai ai fa tau te ni so sui ai mai so sui ma tu ol pan men alo fa tai o fionga te tai o malo yo le winga le tai o malo e foi fa tonu folau le finangalo wa te no malo ia ai fa malu lo fo se ele se vai nga lingua ta au lape le sa fa i mal fong fitalai au tu ale avano yo to finanga fa lia pe ana fa yatu ele na ta to le fono la ta po i mai so ta to tu au fa nga luenga to fi le tu lo ta lo fa fita au le ta to tu no ele se vai nga lingua ta la apa to fong fitalai le tu tau tau le ia na au lape pe fa ir vai nga le au yo le o mau salir fa unga fong fitalai a fa ta to fa mo i le au nei pe asopo ele to soifua la tua tu leva no le fionga le minsta soifua maloloinga fa wau lau saunanga fa tai atu i lau fionga le fontalai mo le no tali fai tau e foi le malo e ala ngtanga luenga o le soifua maloloina tantono le wa e velo le tau le mani noa ma o molitini o le langi
whaatai ai lea I le tua wa leo tala lea uafa ina I fusi ai manuia au tātou no manu au wala manuia o Samoa nei tai au malua. O te pape atu sa iai le sa o le sui o le tumalo si umu tu sa I male talo sanga mo se lato falimai ia ma ua sa ili ai le mtanga luenga fatasi ai male WHO I le tūlanga tonu e tala whenga iai ia le foi pitonuu ma olo iai le role o le delineation policy RDP ma ua mauti no ai o le whaingatā ia o na whātautaia se whalemai whaitu mālo I le vaenga mua o le tūlanga foi leo lau whainga luenga I le uti o tātou fo mai tau si soifua mai lātou e whaanga yo ina se fale mai I le tūlanga alo iai le fale mai whaitu mālo I lo mautele ia ma o lea lava e whaitan noanga ai mauti noa a whaise fufuanga I msalo po o se medical center ia se I mautu mai ia le sa ili linga lea ona toi longo mai fo I lea o le malo o sui malo le tātou fale fono nei sa fisili ia le sui o le tumalo sa lenga ia e tu sai fo I male lato fo mai sa o lele lava o le taimin nei o le uma to faile filinga al tatu mtanga luenga ma o le la to momoli ia le fo mai I tatu fale mai I foi lalo talina mal fa fifina ia la o fionga sui malu tu sai male vaenga no mai le fa fisili le va fonti ia mai sa o lele lava ia sa ia so ani mai fo I le totu ngalo ia ia po ala au vai la au ono le uti mai ofu ina mai se fufuanga tutu mau peta I lua se la wafer fon fa vai ina I fa tupe ia vai ia mau mai a fo ina tali manino ai le fionga I le palemia tai tai o le malo iona vaenga lau tele ia mau fa mali ina fo I le sui o mai le I le sui o le tumalo fale alupo ia e sa lele lavo ia mai e tauno fa pe atu o le tulanga lena le ausia I le tupe whaanganga mo tātou tau soifua ono le tele o I la tau ele I whatumuina vanoa sa iai e le ngata I lea iai nisi na o ese mai le mtanga luenga e anga I atu e whainga luenga I tonu lava o Samoa ia e mai se fo ia le fesa ma la tau na o nisi fo iwa tu waro tātou atu no sa ili manuia atu I fafo na sa iai le tupena pa uma iai peita iane e leo whaititia le lava tā pena o le tongina o tātou tausi soifua o nolo iai le tupena ua tu ina atu ai I tātou fale mai whaitu malo whatasi fo I mal tātou fale mai tele I mototua ia na fo I sa tali atu e tu sai ma sesi facilien tu ina mai le sui malu. Fatai atu fo I le sui o le tu malo fasale anga numero 2 ma tua fa malia ina lava ia lona fina ngalo ai tele lava na ia tau mawhai mai I le tūlanga mo le whaale le ina o le tātou whale mai I salawhai o lo whaatumutumu ina ai ia le tātou motu tele a wā tātou whale mai I tua sivi. Sa silingia le sui o le tūmalonga ngai maunga numero tasi ia le whaale leia o le whaale leo ia mai sao lele lava la lava e tūmatila le e lo le leia le whaale lau fionga le fong fitalai ia ma wa iai foi fuafuanga o e te taun whaale leia ia stemi foi o le a taltan noa uma ia whaipule o le foi tu malo ina ia mfain se fainga fa faingo fiai e pei foi na ia le tan noanga a satu paitea ma palauli I le fale le foi o le lato a fale lato fale mai o mai le sui o le tu malo sa fata numero tasi ia le ana tali atu ai tusa ma le lato fale mai le ua sa ili le tusino le ata ia mai fa moe o le design and build e whaatau no ina ai ia le whale mai I se taimi lata mai I le nei lava tausanga o
o nisi o tātou sui ele ia fea le nei matanga luenga, ia a ala utala noa tupea ia ila tau nā fea ia le nei matanga luenga, i tupa alipata i tupa ilunga, ia o se tala fia lena saini ia le agreement tala tuan nafi, le ala ato e fai fo ia lesi fao popo lo fa le mai, pe ia e ono moenga, ia fa atasi fa air conditions, maisi vaenga fa pena, stala fia na mo lawa fionga, tu sai fo i ma le fa afsili na afsili mai ai, ia malau tau sanga ina ia afe atu ia tu langa uma. No mai la ia lea i tu malo o palauli numera lua, ia fa malo lava o lena tau fa amtalaina mai le fa mau popo le lei o satu paitea, ia fa atasi ia palauli tasi lua tolu, mo le fa le lei o le tūlanga o le tātou fa le mai, ia fa aftaite le lava o le fo ua iai le tau fo mai wa umana na fili ina, ia masalo pe o le vaiaso fou po o le lua vaiaso o le aiai le tātou fo mai e sui ai ia se tamaitai umalanga atu mo tong fitinga ona o mai la ia lea i le tu malo sanganga mua ia le lava sa iai le tūlanga lea ona o le faititia o tupe tu ina atu mo le soifua maloloina ai mai se lava ia tātou fo mai ia fa pe foi tau soifua o le tūlanga lei ia awale atu ngalo o lewa ia le tūlanga fa pitoa i mwhaiaina tongi a tātou tau soifua ia fa atasi fo i manisi vaenga tutu mamau mo le toe tau mwhai e mau main tātou fo mai mai fafo e fisoswani i le pisi tele o nai fo mai o lo o tau wasa sa inanga luenga li nei fo i vai tau ona o mai leo se fa amtalanga i le tu malo palauli numero tolu ia e pei fo i ona e fisoswani mai ina i mawhai ona maua ia tātou vai la aumwhala au ia naua tali atu le malo o le tala fia o tātou piritu ua pe ona iai le 10 miliona le ua whaititia pe toi 5 miliona le toi nei wha moe tongi uma ia pe a pasia tala tupe i le nei fo i pae inga lo tātou ngalu e atuai. O mai lea i le sosoani na tuina mai e whale atatasi ia o le tūlanga ina ia mawhai o na ia ini e malulu ia o vevela tele whale mai ia i le ngata fo i lea ina mwhaina toi whaopopo ia nisi se leni mo le tātou soifua maloloina. Ia i le tūlanga nana o le whale whailele o le Q7 ma le valu, mental health. Ia o le sa siasi fo i le maloa nafi o laua o iai e malulu i le tātou mental health. Umano na whaila o asi singa ma le purisili ia ua matua ma naia e malulu le whale whailele whapena fo i le Q7 ma le valu o se tala fia le na o sosoani mai lava le tātou malo e whaale leia ia vaenga ina ia whaingo fie i ngā luenga fo mai mtau soifua ai silisili ai la tōlo ngase. O mai la ia lea i se spesili na iai le vai maunga wha e tusai fo i ma tūlanga i tutono soifua maloloina. Ua mai on whatatia ia la fua e matai tuina ai le whafoina o le talo le tupe fou ia mai wha moe e mai ale leio na tongina ai tala futu ua ia na iai pe ona tali atu fo inisi o sui wha moe lava e awane to iai tato pili tu ua pe ona iai pili tu ua mai luafe lua sifulu se ia o mai lava i le nei tau sanga ia whaistatu a mtanga fou mtato ngā lue fatasi i whawhaingo fie ai ona maua tato vai la au mwhala au. Sui le tu malo vai singano numero tasi, ia o le taimi lava na e sau no mai ai, o taimi na fono whatope ai le mtanga luenga, fionga i le tamaitai pule, ia e mai se foi on tawhai, ina ia whaia se fono tele, e whatala no ina ila umta upu na moli mai, ia o se tala fia le ua sui atu lau fo mai, ina ia awana e toe atu matangi, ia wale soifua malolo ina, le ngata i loi tu malo a le si ua whanua a wai whaisina mau tele mai tua sivi.
o le tulanga na sili ai fo'i ia le sui o samtau whalatai ia whaftai o le nāua whatau nuu lo tātou whamoe le o toi mau ia e whausia le tātou whalmai o lo iai lava se leni na tuina mai e tātou panga e whaatino ai lea whamoe o le na whaile sili a vaisingana numera lua Ia, malia whenua whingalo le whionga le minsta o lo tu lai mai whau la vea mai whala taim samtau. Le se mana tu e whala vela vere. Sau nuanga mātanga o whia le whionga le minsta. Ai whaftai, tu lai atu mole atu le nganga whaftai tele. Lewa whionga le minsta o no le tari le lea fui o le whamanatu nei tu malo. Ia, a mai tau mai. Tele o teimi o laula unga sa Abel sau noanga le whionga minsta. A le lawa tai mana ia manei teimi o tai au. Mo le tu le nganga whaftai. Ai pawasi mea o le ti tau whapopo atu. Ona o le matou whalmai le sa fuafua e whai. Na alu toi longa mai au le le whai se whalmai. A le a whai se medical center. Ona e le lava le whanua e pe on tu inatu. O le tau sanga la le tu inatu i lawa whionga minsta. Ia se sisi la ne po tala fe ngai le fanua o watu. A fai ele ma fai ona fausi ele fai mai na o se medical center. Ia te talo ato le tele isi fanua le tu malo. Ia lo fa sa uni mai. E ma fai ona foi na tu fa ti no fai mai. Ai fa ftai tele a ftai le mana tu mai manu tele lo fionga minsta. Aro whaftai, ia, whawau sau noanga lo whionga le minsta? Whaftai o le awhaia lea lau wa whionga le sui madu. Ona o mai lea se whamtalanga e tu sai ma le sui o le tu malo waisingano numero lua, ia o lo ma ngā lue whatasi fo i le neitain. E tu sai fo i mo le whaleia tili lava, ia e maise le uti o le au whainga luenga i le lato fo i pitunu. A whai e sai ia le tatou whare mai lea poli tu malo lea i eisa taua ma ona e sa o le lei whai o le mamau mai tua siri. Ia le poe ngata fo i pasi ana i tangata. Mai ala ngata tau ana i eifo mai taimi uma lava. Pangalea o le toa luo ni fo mai i to tonu o spale mai whai tu malo e te talo atu. E leo au sia i tatou ona o le uti o tatou tangata whai ngā luenga. Wha moe. Ia ato tele lava na i o to walo i le lei al whaasai nisi ia una i le tatua onga whafo mai le iai manatua e lua tatua onga o le OUM ia ma le tatu Samoa Medical University le iai e te tau lava na lava ni tatu alo whanau e whatau taia lea vaenga ona matua a whaina tatou i le uti o tatou fo mai matau si soifua. O mai leo se whamtalanga i le suia whasaleanga numero 3, ia, o te loa nā ua umana tali atu fo'i ia le tūlanga lea. Ai paua o lea leanga sa iaisi nau soa whaitau e whapea e fiu ia le whaletua o sio au soani o lo manga lue le minsta lango sa ilia e whai mai o le tau muli mai le minsta. Ia e malie, o nisi taime ngalue tele ia il fai lele ona soani ina ma losi ia fai lele mai lanto a o vai ato na foi te nau e te palai e tau na palai sa o ia i le sui ina i faina lo to luai pe a fai nau no ta ina na o lau a fionga sui mamalu ia o na o maila ia le sui sat paitea fa tai sui sat paitea ese lo tau langa i mele lei fa tai le fa ta oto mai le tulanga o le au tele o toma tatou sui mamalu mai palau ina i whaatino ai vaenga i leo au iai le mawhai o i tatou. Ia, te lo leo tali atu le mana onga le sui le tu malo ali pata i tu pai lalo, leo whaatau nuu ia lesi whale mai o tatou sa o le lei lava, e whai foisina mamau i tatou mai ali pata i le whale mai tele mto tua, ia mao leo toi whaapopo isi mo enga e ono o lo whale mai se taimi vave. E ala mai lea mal whainga paanga mo tatou e kalesia le kalesia ai Yesu Keriso le au pa ia o aso ngata ai o la to wofo ina mai la to te fauina fa to tonga ina ia fa tasi foi ma vaenga uma e te tau ai ona
whaamanuiaina ai a le pata i le tātou whale mai i lalo manu. Ia, ona o maila ia e fesili onga a le sui a le i tu malo whale atu tolu. Ia, whamalo le sili, ia e sao lele lava, e tau mai ailu mata alia ina i mawhai o na manino ia vaenga ia. Mo le sila fia na e whamtala mai lo le tūlanga ia le uti o vaila au whala au i le tātou whale talvai. Ia no wo'o ai ai ma whaila sisinga. Ia ma se whawhiwhianga, o se tala whiwhia mo au whianga sui manu. O la lava ia i foi, ia isi vaenga o whala au. E ese mai whala au le te mo mia, e whaisina whapito le whala au lena e sauno mai ai. A lai maua lesi tuainga, e mawhaina tali atuai i le whamoe lena e ta ua. Ia, ma e tauna a whapele maua lesi tuainga, ia maua lesi tuainga. Ma lesi foi tala whiwhia. O le aso ale nana na e anga ia tuai ma le maua vaila au na tau nuu mai tātou o ka whaatu tope mai fiti. O le matua mātou whamoe lava ini ia tali ia mana onga i tātou, ia ma laua maua ia tātou vaila au whala au e peina e mo mia i to tonu o tātou whale tala vai i moto tua. Ia, o te loa pe ia o na pauna o nisi o sui na whea ia sia mātou. Ia, ia whenua le whionga le mistalo tu lai mai whau la vea whale atu tolu. Mo le whamalo le whionga le mistalo ma swai la whenga luenga. E stala vane ai, tasi le mistalo mata alia. Malo, malue. E ai, o le mea moni le whionga le mistalo. Pea on sa ngoa panemia. Te le whamatalanga, te le tala. Mai le so e le o se tala vane ai. Ai, pe ona utal no atu. Ona e tele tu pe la tanga luenga tsoi. E na sa no mai. O le ale se swinga la yel tat fatal vai pe mai altala tu pe ne. E te tau ona e se swinga. Mai o tala ho ia na tal no atu ai ele se o tala. Ele se tala lai fa momonga. E moni au. Ai ele tasi ele lua le tele o whala au e le o noa. Mai o le ki a toa le tatou tanga luna. O le si vanga sa ula ngala u fiu. Le tatou whale o kisene. Te re tu pele a mai. Ia pe ale te mantua ele levan tala le whale o kisene sa iei fui. Talu wai. A lea te le whale tonu. Ia ma le si vanga moni muri la u fiu. E le te tau o na afia la mtanga luna. I tapu ie whainge. E le te tau. O lea o umon tau tino le malo mai la to e mai le suau. O lai lava ma toe el pensin. Elo no wingo. E le te tau na fia la mtanga luenga le mende. Leo ma fui mu. E tau ntu tala loa. Ia awahari sui fo malo rino le tunu. E manu ia o faiva. Paftai. Malo whaftai, ia tu atu lewa noi lau whionga le misa. Ia oi o leo le tu la ia tu teitai malo la fo atu lau whionga panu. I whapulpula a tili. Ona o le totu ngā sioki o tātou vaila au e le alol malo sao. O le maila vaia o lo tau whai whaatu langa le tātou system fau. Le o tātou muni mawina se furu lua miliona le eita lafu. Oka. Ona lea ele o le tupe. O le a process mo le procurement. O le oka i vaila au. Aina wa malanga le minista WHO telephone o tau ver mtanga luenga no wala au lola i mtanga luenga mai pola tonu wal mele tupu. No wala au ai fo i male au fai fale tala vai mai samo. E o mai se so ni mai pola mele tupu. O le tala no to ai. E sioki il fale mai il malo. Ai le o sioki chemistry leile tunu. O inana no to mali ai ne te wo fa pe. Sioki il malo. To sioki tu ai fole tala vai lai va vatu. Ala la tau mau. Na ala na mafua o na sioki me le malo. O le tongi o piti. That's the main function o le tupu ai nei le a mai suppliers o vai la au. Ia pe ono fa yatu. Ta te musu ai fai le tala le o le tuwa. O le fatu aiva masina o le fai ngā malo o mal minista. Ala ngā luenga. Leva na te tau na fix mai tau sanga o solo. Ia o le la fix. A le anganga ma le whamoe e watu lau whaftai alo ia i whale talawai lava o le lango sua mai tato malo. Tama whanau le tunu lau o la tau set apa la tau whale talawai.
O le mauna mai, a whai e sioki le tātou whare mai. E leo sioki la tau. Leisi mea na la tau whautua mai. O a vele mea nei o le ave fua o fua la au. Ma le whātu langana le le. Wo oi rola le tū langa le. O le watu whatau ngā. Ai ta tau lava o na yeile a yeinga. O le tutongi sina tupe sosoani. E o mai vo le teimini nei nai tō si fia. E reo wha malo sia lava le fo mai. Le fale mai le tū langa o le onga o pidi o ngase ngase ma mea. Le lava e tū tala loa ono le mafau fau o le services o le mea tauna fai mo le turu. Ai pe wo tō tūla ia tū langa le tātou fale o kisene. E le alo fo le atau le la. Wa umana fale o kisene. Le ai se supervision, le ai se monitoring. E na oro le tū langa na. O le tū whaua ia whapea. Po le ia le mea o mai. The purity. O le ale tu eina mamao, le mamai o kisene ne ma na vai tātou tangata. E ano whātua nua voi la ia, oi le Oceania Cash la iai oi vai tele. O le leva na tātou mafuta ma le na wharekesi Samoa. Sa lato sa palai o mamai o kisene sa o le tunu. Ia, whaafitai tele fo i le malo tutuila mamanua. Wa inan tātou tua iai ova ai lau mai o kisene, pia wha le ton. O le tau tonga fiti leo maua o lau toi ola le tamai supply la iai plant. Ai o lo tau whaapipi ia part o lesi plant tele lena te tala terwene. Au wha le tonu fo. O le whaafita au di lava, o le lei, o le waainga o me whainga luenga le malo. But that's the major problem. O le i le tanga luenga o soifu malo loina. Tulanga fo i tātou tāwale sao. Nā toi liu tō whal mena i tātou services here. Whale mai leo, whale pui, mai se ia le ambulance services, ma mena raftu na i elmel tulanga lea i el tātou whātulanga na ni teimi, whaulawa tu whafosek. Malo whaftai sa no le whiunga te tai o malo, ia le mai tau watu o le... Ia la tu watu mua la le avano le whiunga i le te tai o le tuangai. O te tule atu mal whaalala le mita a pualea o le tongi o ei tālaf. E leo se excuse ka le whengai le mea. O lesi mafuanga kelea lea uke mamlama iai. O le vaku o pilinge i l'official kupe. Ai fasili l'official kupe. Ai maise ala tong fitingo o tate fafo. E whaamtala le iatu mta upu ia. Mea tonu ana ele mwhainu whaamtala le lei. Ele mtanga luenga le tupe. Le latu wa ia ilanga o meia kupu soa. Ai tau tele le talatala noa il tulanga le alvangalo na lua la ufioka. Kala kua ngafinga o la kua o kialui. I kua crash maile ia taavale luma e afe le me afe ai. Sa o fautua inu fo i le sa pule ai. E kaunga whaavangoa uma paka ia e whawhengai mal whale mai. E awhia kwai ia tavale tonu pe o mai fo i tavale mai tonu i whafo. A lalawa i paka ia tavale. Ka kaunga whaasa uma vanga lea. Langa o aku ia ka vale ia ambulance. E kelkele vavele a lua kul whaasa o inga o le soifua. A walewa o whakuainga le ila pule momoa. E kau whaisi melea a vese uma paka. Whalao lao ia mea ia mo le whasauinga o soifua tangata. Ia o se tua lalo, kako ngā luenga te whakasi. Malo fautua lau whiunga te tai o le tuangai, e lau whafonga man minsta o la ia mo le pā wan tanga luenga. Whale atu tolu o le maua e tulai mai. Tai le whiunga le palmi e tali mai. Le nganga nao tātou ni le palmi. Le whawhitau ni e moni e le fōu. Ai o le mea fōi le lenga renga whisiri. O ngai le mea o le maua te whani mai. O le malo. Ai maua i tua. Ia le ko kisi le fia. Ia e le kau whaia. E mo kua taunga tā te le tua i whani mai tua. E whawhitai. Le anga i luma. Alo ane fōi o lau whiunga. Whasa o le mea lea. Awa e le whengo e le a whai o le payment. Ia na whengo fie. I don't know. Siri sao ai. E lo usu atua. O ina lu te nufu maina. Wa ia nga ulevanga vai ni mea. Ma fa lava, aftai. Ma lo aftai ia mata watu o fa mal sa no nga lo fiunga le minsta. Ia fa sale le anga tol. Ia aftai mo le. Ma ia le fiunga minsta lo tulai mai fa sale le anga tol. Aftai e va be foi ali. E se lo fie le fiunga le minsta ia.
te mita foi ai o tele te mi e ta sanga tuai fa pena o Natalia tele o ta sanga tuna tu ai ole venga mo mo o salon ta foi le fa lo tele mo ta to finga malo ile fa mai le to sivi a tu vai to sivi sa era official panemia sa era official panemeli official leo le wa mata na e se te tasi mai o se fam snonga ya ale la me mai fam snonga I salon ai o le sita sanga sa o tuna tu le la un taluai tu langa le ben fento e fatere ni sta muenga ton ta fel mai to sivi e mana ya lava ai keep belta tu fel mai to sivi a wale anga ya tu ori totane mai ma la fasarele o le vaenga na e ta sanga tu te wa bo foi to ya vese mai ya le tau tua trade no I matu tangata man matu nu o le si me vaenga la fionga mista ai la nei mai mata tu le pale a matu I nga pom to sivi mo le atu si ufanga wa au le leia to e pawa pa matanga na nei lu mo fan mai la fiong wa fa o ya ma se tu pe matu tu fa wa o to le pale ya au le lei so fa tasi tu ya le pa na era tu o lo ma to foi para le mo official leo e na foi matu nu ya and fai foi matu tu ya na ngai feste leo lo to ar fa mai ya por fa o ya ma se amando matu te fa tino to pa na ina au le leia ya le funga pom to sivi sanga ya e fa tai mo mata pu tai mai no fio alo fa tai ia o le ala ia fa le alupo ia sa uno va en ale official o soi formalo loin io sa o ia tu le vano ia ai ona o fa longa tu te fa ui le sa noanga ala fionga men sta ai langa sa o lo se manato neusunga fono le fa mama toto ele ita o ele ia fe le fionga men sta sa va tu se tu o lalo ono na o mia mai ta wina le tele o ngase fa tele ina foi numero ai lua la me sa tal sanga ia ele fa ululu yo le official le fa mato to na o mia se la to fale tele atui nai lo fale lo fa ngai na le ofi ia ngase I sa va ile a maleo te lenga foi na o to es famata langa mana o mia lava ni no force tele o fa tele ina lava ngase ta ua ia si vaenga nei ona to tele la ia a fianga te tangata la tunu wa fi ai na e ta ua o muso to e se tala I lo ta ua le budget le a nurses le o tu I lalo manino lava la sa noanga ona o tele ia la to fo o tu la tunu o le to fa ngai na se leni ai fai lava si ofo tolu tesi ma le 5 miliona a levo o mafofa o tele yo te mai ta ina nei u mai le NUS le graduation o vea on o tausi soi fua o se budget fi et ia fa tu pe ina ia tangata fo te mai ta I ma le I fo nei la vea ma nurses ba be afa pe wa ilalo o tu ilalo le budget o le fito so atu le aftai ma la no le fiong fong fitala ia lo fa formal minister se tu la me lo fiong minister fa tai atu I lo fiong le fong talai e mo mole tu foi fa tai lo fiong le tai le tuangai monia au e au lavan pui le tau fai to tau tong fitia ma la avea e tu sa ma le fautuanga talia le fautuanga fa tai atu foi le si uso tu ofe le sui o fasa le anga numero tol tu sai mole fautuanga o tu ina mai ia o le tulanga na toyo o iaile saunoanga le afionga le sui mamalu o fale atotor ia e monia au e fou ele tuaile tato fale o kisene pangalea e iei vaenga o le whaingatai ona maustanga te sa moe whapipi ia partsia whapitoa al tangata ma le lau tali mai tau nuu fo ia le parts o le masini le tato te lele na fo e mai New Zealand le fo fo ina mai tangata le na te whapiina I leo mawhai e tato insinia I nei sa moa ona whapi al vaenga lea ma o le a whaititia mai lale toe au mai on tato o kisene mai Amerika Samoa o sauno ina e le afionga I le sui malu o whale a lupo whape foi ia sui malu mai whasala angatoro e taitutusa ia lua atunga lunga
Au te lupo pole, o lea ua fofoina fai tātou fale mai tele lava e 2 miliona Amerika le nao foina mai e le tātou World Bank. Uma foina matu ova ai, e faila i sa le longa e 2 eka naua iai, ma o le wha moe moe na e mawhai ai na whaatile ina matali la tungalunga au ai ia au ia o te tala no whaapitoa i stai uma lok tala no atu tūlanga le wha matoto. Ai whaatatia whapea lea wa ia lea la fofo ina tatu whale mai tele lea whapena fo ia lau fionga le sui malu whaasale anga tolu. Ia o te loa la whaatile ai tuu pea ia tuasi e whaipe matatu whale mai e lata mai ai o matu pito no uma whale alupo ia mai matu uma le tua tane. Lau fionga i le pongfitalai o mai se whaamtalanga whaalau i tele. O le tala fia ua mawhai o na hofo ina mai ia se tasi o whale mai tele whaapitoa i fiti e whai ai e training e toa whāta tau soifua leo la malanga atu iai pe a malelua vai aso na malanga atu leo i la tau e whaapitoa lava i le ICU ia whaatasi malifieta a mai ala tau e fo i mai le whalna vatu le si wha ai whaatasi ma se fo mai ina i mawhaina whaitong fitinga o whatu ia i tātou pentou silafia wa mai a ia tong fitinga e tolu i nei Samoa ia maletasi fiti o se tala fia le na mawhai lava na anga i mai fo mai lea mawhai tau tonga i nei se taimi wha tope e mo mi ai ia ma o se wha mianga fo i mo tātou tangata ai mai se le tūlanga le ngase o le whatu. Mo le silafia le mautele nei, o le masina o Aperila, tusa ma le se lau i la tau na whaamanuia na siaki, ma whaia nisi o tong fitinga le whatu i nei i Samoa, e ala le whainga pa anga ma fo mai Thailand, whaatasi ma New Zealand, ma o le lava e anga i mai tātou fo mai i tau sanga tai tasi mso swani, se fulu ia fo mai saina le fo ia le asui fa ungole masina nei mai tausanga atol to fulu lea ma nga i fo ia la tou am tafa i tau si fa pitoa e ma faina so swani ia itatou ia mai o la tou lava i tonu om totua vanga na wa ia se mana onga tu pito mai tatu fale mai fa i tu malo i tu atu ona o mai leo sa ufam talanga lau fionga i le fong fitalai. O le wha mai nei o le wha matoto. E leo se wha mai e whai ngofie son tadi. Ai a puti le soifua o na whai ngofie le lo na tadi. E wha pe feo na puti. E a mai lava i lau ai e peiro ta ua. Soifua ne lo ta mai titi. Sa ola na tau mafa. Sa ola na ini. Sa ola mafa ufau. A mawhain tu whaatasi le tolu lea. E ala lea onga ata matina. O le ale pine o la whaalo lo e tau sa ili stonga fiti lo na ngase ili se fulu tau sanga. A tupua e umalosi. Ua atili e ino whaonga o ia se tama o se teine tau tua mo Samoa. Se ia o mai lava ina matua. E o tu lava se lau tau sanga. O a vea ia se fau tua le lei. Mo isi tupulanga whai mai. Ma o le lu ia na o te lu ia ili maotal nei. Tātou te tau mawhai lava ina ia toi whao popo nisi moenga e leo se tali na mo le whatungao. E leo se tali le masini lau fionga le whongwhitalai ma le mamalu le maotale nei tūlou. E leo le tali na. A wafoi na o se wha moe whae e le tau. Na o le 2 tausanga, 5 tausanga, 10 tausanga, tātou te ilolon tau nuunga. Ai a fua mai loa ina ia whaataua ina lou ai ta maa tina maletali o ngā tonu Yesu fia matanga tau le ai se drugs le se whaamisa le se ngaoi le se pelo le se ma ua a toha lo tangata e wha o ngā lo tangata te au nai mole tua e file mua i Samoa ma o lau tantonunga na o le taunu unga na o le wha moe a whaito te le tau mawha le lau esi le vili mai le taimile nei e se tangata Samoa ia o te ole atu. Ia, malia whenua ale fionga le minstaulo, tula i mare te tuanga. Tau pulea ua o iai e le saunanga le fionga le minsta.
e le vo man sa no al palemia e fai tato tui e lo ai po ai e ta ma fai na ia le aisa e tau foi la e le tulanga o ta mafa o fa fsilia tu pene siaki e le to offices me ia vane e tali e sua al tato mota e ne te ua ma mai o toi matato uma a o le tino fonofo a oil watwai ia le fautuanga taua morso i fuore le li pale mia ia mato uma ia o sintua lalo taua le fionga le minsta ma lo va tai lo fionga tai o le tuangai ia e manatu no tatu tonu tonu al tatu malolonga al taiao ona iai leo langona no foa o le afa wau sau noanga matango fie fa tupu manatu lo fionga al minsta so i fu maloloi pe tatu to italiu mal tatu malolonga al taiao o te fasisi latu o fa tatia ese ngaluenga al fono au fa tu la fono mo lana malolonga e masani ai o taiao
whanau mai sa fotu la whai.
Pati mai more, au kamali. Ya, ka tetele. Ya lo mafanau mai. Ka botula pai. Ya, malanga mai. Ya war pa mo tuina o tuko tas. Ya lo
Ya sei, aluang ese leo sama kitinga ke wong. Ke wong tu pa ni ko yao ngala metanga. Oro fa lo pea ya sina ya no sana. Kabali ya pa la calle. Aurele changa ya nawa ano kaptai. Ya mai. Ya kaptai ya le serno. Dai lama kuman tutu. Ya kaptai ya nawa. Tato au savali nei le tūlanga ole pale, ole pitle iai au savali. Ya, ole ngaure ape koe a koe vere. Kātai, kai lawa, mea ua, tā huia lo tina, pa alo mai lawa ia matanga o mai tei. Ya, sei pas mai au savali, o nawa kasi mai le laina. Ya, nawa kasi mai le laina tato au savali, roso mai le niki numa. Ngā loka tari. Ya, ese koile, o ma ai ole, o savali le ole, tūlanga, ngātauti, o le tūlanga le ole pi, o le papi, sei mi uma, lau kawai, o le makua pake ya o le aru, ya nawa. Mana ia tele pizza tato samani ia. Ia lau sunga pula o nga pakea tato au ia. Malo lo le tato taiao. Ai mai se lava le sui komisina le fa halo mai ai luma. O lo na sparaile. Tusi lo se to sei. Vinga tato samani. Ya nau tau no atu le fionga oficina na kuenga waoma. Ya. De malo pa ya o sa o le tapti malo pa tai ma te mo piede pa pinjana ta putula pai malo pa tai mo lo sau o ile nei te sanga yo no no full pa te sanga lo pa yo mai pa tai pula o pa ya o Leo ame tua ya leo mai se faz também né? Ya nawa, kabili mai nawa. Au so ma na ya. Tanga yo tato sabali. Au nei tanga fowa. Nei tanga mai ya ro te te sabali. United we stand, divided we fall. Paktai, takut lapai, yang boleh pamanatu, takut telefon, yang boleh tato amat lama. Pusau na umanto doa le fai na tono. Kalau le sama tono anu e sabai. Ya, na wa vai ya pa mai. Te ma na yo le show al canto. Rani sumai. Sa foto la fai.
Well done to the drummer of Sakotulafai Primary School Marching Girls, Miss Rachel Fatonu. For keeping up the tempo and the beat to lead our marching girls this afternoon. Thank you again for participating and helping us celebrate 64 years of independence of our beautiful Samoa. After that, take your girls and buy them some McDonald's today. Tatu kwa vijana ilikuwa na nei, tatu tabari kutumina yasa ndayama panina
mafautasi ila fitu na toata yao pesa mkula pai ya kama ya melo tatu amejama patimai tatu tu ya tati ngako na yalo mfanao na malango mau mai ya salafai Pascal. Papa Aule Commander Lieutenant,
O te whasisila tua toe amatalia nei te urumanga whono au whai tula whono. E whatati ese te urumanga whono au whai tula whono, lo tula i mairi suis whono mo whale atu tolu e whaula ver sau noanga le fionga i le minstao so i fua maloloina. E le tua tuina la le avano le fionga le minstao mo le whao wino lan sau noanga. Ia o la tua pele avano mua mua i le sui o whale atu tolu. Mo le atu lafta i teri lau fionga mo le amanoa. Fia mo moli fo il fafta tele le fionga ai la tusi malin tanga luenga ala me moni to atele ana kilo yo fa popol ni lova ya so el mana yo tau sing ya o tal fenga tonu fo man mata o sa no nga ta u ala fionga minsta mai sa mata no la so le ana sa no ai fa vela fa malo ma fa moni lan sa no ya ole fonga tau ma fa le ai la sa o le tulanga mai o le funta fai mai le tato palmeni tai mi o fonta lai le fiong le palmia ni ta fai ei sa balinga ya onga ma tanga luenga ma le tunu i me level nei o ai e mi se tupulanga laiti o le me nei o sa o le me paul me wa tu fau tuanga i lau fiong o le te ama to ni taulanga ma te tatanga pe lo su tala to su tala le tupe fa vanga la fiafi fa me ai e fu ala la fa tau i la tupe la hu e a lo tu la fa lo loa ya e mo ai ya me ia nga fa tie la tupe ai le tu sai ma le fon tau ma e ole wingol fa tu o tau ona o ala mtanga lo nga fo le ya se singo loa mai fa foma tu langa fa pe o tau tanga tanga ia pe fo no la ngai aso ia lo apisu po te la fa tau al papa mal pacific al termine tu ti los furuisi to nga pisupo ya ta so le lo tu lango ye e o ye ling se kulo ya le foi la o fa rongo i me a tu ai ya te le ta foi na usi le fia me wala mai a me se pa uma moema ya te tau ona ye fu fonga la fiong o ye malo se am ya me se tau na ye tonal press control board me si board nga ye inga e fu ai ya ta to loa ya wa ya la ona fa tau me ya o tupe maua ma tau ma le available
Ia, ma le whaalo lava, whaftai. Alo whaftai. Ia tu lava noa lau whionga le minsta wha ua wei lau saunoanga. Tari foi tau. Whaftai atu I lau whionga le whongwhitalai. Whongwhitalai. Ia, maria whenua le minsta lo tu lai. Mate I tai o malo. Tu lava noa lau whionga le paramia. Kaisi onga o le tau pule o I e whautuanga le whionga le minsta so e fu maloloina. O le vai fo. O le tūlanga lea tūnga luai sui tūlanga leu tatou o I e ngase o le tunu. En si fia le tue nāma se laina sulua miliona le tatou tupe le whaaru tausanga uma. OVC program. A le lifo ngase ia. Ngase o wha mai le pisi. Toto maulunga, suka, fatu, ate, puta, liva. E mafua mai. I tau mafa o le tatou tau mafai. Le fo isa no le fionga le mi minsta le ta u o le merili o lo so I fo maloloina o le nai o lava a e tai o le tu lai mai o le tato fainga malo o le tau to le langa nei le amana to tu pela o fion le minsta le tato prevention program le na sa no mai nei le sui o faleta tolu lu a fe sutasi sa wale pule siri al fale mai te mina ya te awa u fonga fetela I pen faina matal por kala mene ya matal pare mene sa fa ngole spako sa moa healthy living sa lo polale pala uteleina na mato tu la ya to fa ta siel pale mene ato e faini vai un fa fai o au sa te fono e mato o mai amal te le tu ngai o te le tu ngai le fionga ya honorable paru sa lue fa pore lua le ala male manga umale o se matua I tala inga na matua I matau tia I le fa I tia la ila lo mea ona wo take a onga so I fu maloloina mato atu e lima fale a onga matua pala vivia mato atu lo mo tai pa u malta matiti floor fonga fale lua so na na fai unga tapuni fale a onga na Mato atu I tuai si umu I palalau e matau tia le mela iei fale le taua. Mato atu I tuana I e matau tia. Tu lou lava le taua tapuni e foi palalau tapuni a tuana. E mato atu lau le taua langa matana tire le melea. O le mato atu isi fale iaonga. Le ta tia male ato lau fau te tonu le fale aonga. O toilet sa tamaiti. Male ato maa. E lei tau mua alo le pale mene le mato mai lo fai mato ripoti. Tapuni o mai la onga na lima onga tapuni mena. O le fua va aia na mai le melna o matelo na fete na ia o le fongo fete lai. O le pulenga fal malo. Mai wa ia le malo, wa ia le pale mene. Inga luenga al fono faton, al pule faton. Ya malo si anga no ai le pale mene. It's a mandate of the National Hospital. Atu lo mandate dal fo mai so fo malo loina ele feta tapuni lo e lan tapuni o le mele leina maua mai na lima fale a onga tai 5 miliona na fai ai tua I fale vao fai ai palalaua fai ai manono fai ai oi no o fiu ya malesi a onga 5 miliona I fale a onga tasi na fana nau mai na ile mato sa I linga mal fautuanga na mai o le tūlanga sa o lawa o le fautua ino matua eva aita maiti I mea te tau na tau ma mawhai a vese sai mini a vese me ngaoa a vese me kimiki a vese me sumadi a vese uma mea o lea a fia ila lato soi fua manoloina ma le lua fe su tasi te mina se furu le la lusu tau sanga mai mauela pe ana faa wau mai e o mai te mina se manu wa te le si tianga o le suinga o le system o le tau mamafa ta mi tiao o le mato kurupu folna na sa vali ma ave ia mo fruit trees e toto mai toto no lo toa la e ola ai ia na ia onga lai e ola il mena o le fa na te inga ina ia tutu fa tasi le pale mene o samo e promote la mera ma o te tu alalo atu I la ufionga le fonga fetalai ia o te lo se me te tau na fai e o inga o komiti fa pale mene avanoa
Ia mātou te au, a sa mātou sa vali whaatasi ma le minista o le. Soifua maloloina nā teimi, e whionga atu I tama. Ai nā lana tāofi, ua tāofi. Ona whai mai, awene ia I al parlemene. I ngā luenga le whono whātonu. Ia le lau tātou vai le, ua tō nei lau tātou vai atu lau. Ua I ta meiti se furu mo tupu tausanga, lau tia masingi wha makoko. Non-communicable diseases, e ta tau ona matua puipuia, le system mua whanau uma nei aonga. Le tau mwhai fōfō atu nei, nona lua. Ma fu anga tonu wale nao le nau nau le tātou malo, e whaile tātou porkalame leo mea ai te tonu aonga. Ai paulo le awala, tātou te toe whaafo I ele tau ma mawha tamaiti, I mea soifua maloloina. Ea mau te talo atu pēr le tātou pale, mene o lea maua lea wanoa. Ma e pau whalo le teimi na matua I tutu whaatasi a ilo, teimi whaafonga vetalaiti. Se wale koe pisa kere le kua ngai. O makua mako ngalu, ue whaakasi le mele, o le whamau tuina le, o whamau moele. O to talo toe lau whionga whonga telai. E pēr kong koe whain mele. Kau fia fia lau la valo lau, rilai o maleo soa ngor social media ma. Ke le kala se I kau whai mai. Ai atonu o sesi mafu anga le leilea. E toi fotua I el mele, o le pale mene. O le pale mene. O le fono whaatonu. O la tomta whai, o le ngarue ino mana onga umai sauno mai ele, pale mene o le tunu. O siau tue so ni atu le male, whama malama le tā ua le, tā upulen sauno i ele fionga le sui malo, wale ata. Malo lava sauno le fionga le teitai, ia o tima inga lava a wala tau sio le soifua malo inga si o tātu o tunu. Tu lai mai lo fionga le minsta wha o au lau sauno. Whautai atu I lau fionga le whonftalai mo le amnoa, wha o I fo ia Italian malo e ala le mātou mtanga luenga. O mai se whamtalanga e tusai ma le I le mātou lava mtanga luenga mai o mātou mai tauina. E le ai lava se awala e vave ai ona fo ia whawhita uli lau fionga whongwhitalai. O lewa I eita tau whono whawai lima sumatasi. Le lima sumatasi lea o le iai uma I tātou I tono le tātou mauta whono. Ia le ngata I lea o tūla toa o le tātou whono whawai taitasi. Ia whapea fo ia awaluma, ia e maise ia tinam tamaitai. E whaingofi e ai o na avele tala lea. E le ngata I whamanastino e whai tutonu whono whawai. Ia e whai e fo ia onga whapitoa a tātou fo mai mtau soifua mai la toi whapitoa le tau mafa. Maa o tau ina ai ia le komiti. Ia whaatasi mai la toi e maualewa noe tuwhai na tuailea tala lei. Ia e whapea fo i on mau aile vaenga lena o whamtala ina mua. O lewa iai nisi o komiti e anga I atu I nu taitasi. Ia mawhaia la to screening fo ile fu aile toto male. Ia whaatasi ai marisuka a maua I la to matua mtautia maualunga. Ia ona refer le fo mai ma tau soifua. Ia ona whaile estong fitinga vave. E whaititi ai wha mai le pisi. E o le tūlanga le na. Ia o te loa lamlam whai uia se whamtalanga a le nei foi mtanga luenga. Ai o te loa le fuwhanga le malo lewa I ai le tātou mtanga luenga fōe ta ua o a inga maanga whasota. A inga o le mutua ta ua o a inga o wala fōe I e mawhai o na fusi mai whau o malo I le au ina le tau mafa o le inu ma le mafa ufau le lei le ngata I lea. O le fōe ai nisi e ka le si e whaila tua whale a inga. Whamalosi e tātou a inga tala noa I whanau. Whamalosi le o ina le poto salalau ai sili ai. Le au penga sili na whai matatu toa. O le tuspa ia lea I tutonu o ainga. Whai maia se tasi o perfeta no o whai tauilan tusi. Ia avea lo ainga o se tamailangi I le neila lo langi. Ma o se quota e pele lo ma fau. A wau a puti a usi o tamai ainga. I o taitonu. A ule o le langi. A le o le langi. I ale le ainga le fau tonu lau langi. Ma o se lu I foi na mo tatu ina ia mautinoa. E avel tatu wha mo ainga. Tu salawa pe tatu te pisi. E te tauna tatu tu whātu. Ma ia vei tatu mamaru tono tatu whanau tatu whanau usam tu whapinga. Ona le pine lea. Ai sao lea nganga tatu te whai infa taunu ina ia tatu ngaluenga. Ia o te whaaftaitele atu lo I le mātumtanga luenga I le fionga I le whatung sili. Ai whapefo ia le whaamalu o lo I toa whaalo lato ngā lue. Ia ai me se fo ia la to pule
sili langolango. Ai sili no whaftai atu i fō mai mtau soifua. Ia, langona lava le whanau noi nisi taimi o le telefo i o tālai whai ina ia tātou fō mai. Ia, maisi tau soifua, sa o lei lava pe a whai whata mala le latou. Alo ino le latou, fōi pangalea. They are human. Iai fōi taimi ngata ai le latou ma losi ma le latou atamai. E le o latou fōi ni robot. E o latou langona, e o latou ainga tausi, e iai fōi o latou mtua tausi, iai fōi whanau. Ia, ai mātou te talo atu fō mai mtau soifua, a mai alau fōi e tātou fōi whatasi ai, a wasa manui o Samoa nei, malua, ia e maua se vi ingo le tua, whaftai atu fōi i so se mtata o whau i tonu o le mtanga luenga o le soifua maloloina, o le aso tona i lena te atu nei, sa whaisi whaunga tele lava i Brisbane, o se tasi o vaenga o loo taitaina, pe o veia o le Minster, o le OUM, o le Oceana University of Medicine. E to lua alo Samoa ma o te iloa po o se tasi o whaipule ona, se tasi o alo whaftai tele lava, wha au pengaina o alo nei o Samoa, ua mawhai o na pale atu i se whailonga mawalunga, mai le wha unga i mo i lava o tātou i ono l'universite, e tele atu ai tamaiti Australia, sifun maluan wha uai, so atu ai ma New Zealand, so atu ai ma Amerika, ma iai fo i ma se tasi atu no uangalu i atia, ai to lua Samoa na wha uai, o mai o te whaftai tele atu lava, i le fo i mtanga luenga o lo pule ai, ia se tasi o professor tātou atu no, le afionga ia a siata sa tu pai te aviale. Ia, whaftai tele ma lo le toa, a wā fo i lo wālo foe, ua mawhai na tātou mawai ia fo mai so swani, i le mativo le tātou atu no, i ia vaenga. O te whaftai atu fo i le sunga ia mulpola, o ia leo lo tai muai, i le tātou whale wha matoto, tau mawhai lava le ta mali i malana ia fo i vaenga, e tau mawhai a puti puti le avanoa, ona manatua fo, i tele o tātou a inga au tō waa mai Amerika Samoa, New Zealand, Australia, ma o nei fo i tai au, ni sulu wha i atu fo i se tasi o a inga, fia maua se avanoa e wha mai le toto, manatua fo, o lawa iei polo kalame, a le fionga a mulipola ma le la tō fo i vaenga e tusa ma le whatu a inga tausi, ai le mwhain tātou te ena o tātou tangata au tō waa mai, mai tau mwhai e fsoswani ai, wha malo le fsoswani, wha malo le mau lau sisila, le fōua e whina ngale tō e wha popo, ia nisi no fōa, awar wha matoto i tātou moteli sa la whai, ia, ai a tele tātou wha malustino, a le leil tātou tau mafa, i o la whai titia lava, ia lea fōi tō tu ngalo, ia i tātou o tuno, wha mo mai leo se wha mtalanga, o te ole atu, wha mo le mōle seven noa, wha ia tu isin tala si o mātou i tu malo. Ia, lo tu malonga ngai maunga numera tasi, mai whale niung whale whatu se i pā ia fōi, ia pualoa, ia whape fōi, ia ai tutu, ma tau te whape atu, le pa ia o ainga, le ainga sa tuala, ma le ainga sa pesta, ia e te nane fōi, tapa au ma ainga, ia whape fōi le mamalu ia te oesa le aula, ia whape fōi le mamalu le sa mulianga, whapea ia il fale ana o fa malo le tapua ia wa fo ia le tu lai mai e faia lo leo vai ma fonga tau moli el pa ia mal malu le tato tu malo a wa ia se manuio Samoa le ngata monei tai au malua tal tonu lava ana le se noa la tu tapo inga malu se manu ma tu te le maua le nei ava noa e fa leo inai ia le tato fa moe o te whaftai tele atu fōi ta maa whale nganga, le sunga le toi ina o le mātou lava pulenga, le sunga ia pāle mia tau ili. I o ia fōi lea ua pale mai ua avea ma tai fono au o le tatu e kalesia e whakasa. Whaftai e lei tupu mua le mea le mātou tu malo, a ua e se ei mai o no le talo maana pongi ma tuina atu i le tua tai ala ina o lo tatu wa tunu. Le ngata i Samoa nei, ai whape fōi atunu mau, whape na fōi sunga i whape ngai ngataulangi, patele, ia whape fōi epikopo, sunga i whaife au, wha malo, ana le se noa lau tau talo, se manue le maua se whamlianga pei on tato iai i le nei vai tau. Lau whionga rwhong whatalai, no o mai le whamuri se ai se whamtalanga, se whamaisenga, o no le usu ngā whono le whetalainga i alo whapōsu se osi. O lena mawa wa lua o lau ave ta vale. O ia na tū mai i so se taimi o te mo mi aile so soan
ma na tu ma lo spo il fainga palota nei sei ma vai atu nei ma toe a ule tau vai o na le tūlanga whawha masinonga. Ai na tūlai mai le uso, tū lau swafa la lufipo ma fisoa. Ni wha mai se atu le tua il tausi ap le upu ma le nofo alo, ia mai se le tina wha vau, wha pia foi ia le ainga atoa, e pei foi nta tō whono ia na po, ia anga leile tua, toi aso le uso, ia maua pei tātou le mau mai le tua, o lo woti, o lo manu ia lea, ina i tātou wha nono manu, e maua i tātou le fia o le ri. E le ngata i leo le tuu malo i le stasi o tamali o se mātou nou, ia le fionga ia mtaafa, ia mātou te whapea atu lau fionga pātū, ia male ainga li i le whaltua, whapea le ainga atoa, whamaise le tua a o lo whaile oli o le sanga i le neifo i tuaso, o wana o le tua e maua i tātou, ia le whamawhanwhananga. Ia whata i leo mo so mātou leo. Nau fionga whongu talai malu le, whono uso Samoa, poto tau taia sena nātu iam. La fo isota nau nau tele, ia tau apa e masu isu i limu. Whapea atu lea. Ia, o le ase mātou tala u le tau tamali i lau tau whawhonganga i le ngata le malu nei ai maise Samoa lo whawhonga mai. Ia, toi a maia upo le tamalo sa le au le toi fo i maia. Alofa mai le tua, mawalo soifua, ia maise le palemene nei. Tātou te alo i luma wasa manuia o Samoa, au se vi ingo le tua, soifua. Ia, o longo whaavatu i mauta, li saunuanga mātanga o fia, lau fionga le ministar soifua maloloina. Wha malo atu na foa malo ta pena, e ui waloa fo il taimi o e tutulai. Ia e tari fo i tau nisi o finangalo sa la ngā le mauta ui o lea, malo ta pena wha fine toanga tulou ngangana le foa. Wha manuia fo i le tua, o fisasili o le mtanga luenga, i le fai ngofia le mtanga luenga, te le mtanga luenga. Mauto uma o tupu matamali o le tunu, o loutou ngā lulu e puno wa i le au ma le po, whamanuia le atua lau fionga le minsta ma le matanga ruenga, i outou whaiva lo filima e tautua i tātua tunu. Ia o le ase e mari tātua ngā ruenga. Lau fionga le fonga fitalai. Ia o le mai ta watu le tula e mai sui o ale i pata i tu pai lalo. Ia. Ia, ramari atu lau fionga sa whatartarse i mai ale launga le fionga le minsta. Una whaielo sa ufa fitai leanga ese le awala na aveia lau. Tarsanga i fionga i minsta. E lau fionga, nana ufa fitai e tu sa ol. O na ono ia le awala fo e whawhainga o fie o le whapepa. O tarsanga, lau fionga na an whaftai. Whaftai lau fionga le minsta le talia o le. Tarsanga fo i nā watu. E te nana la vea mai tonu au tali whapena fo i la fionga le rifo mai. Sa whapena fo i nā wala tu whapena le tarsanga ne tu malo. Whamalo whaftai. O la ua te talo mananga tumur whaalo alo i lau fionga le minstao. So i fua malolo ina. Le vaenga o lau saunuanga lea e se vaenga o lau saunuanga. E au mai e ave wha alu i lunga tatou media. E tu ia i mai maseata mai fale whamatoto. E tu whatasi mai saunuanga le na saunua i la fionga le minsta. Na wha alau loa la ia tasi na awala e fisosoani malosi i tatou. Fal i mota fa matoto malenganga fa aftai fa manuia le toi la ofionga i lua fionga i minsta tu so la mana i o tarsanga fa aftai ia ma lo fa aftai ali pata tu pai la lo fa lo mai la ofionga minsta ia utatu na lava il nei me ina ia fa saoina ni soifua ia fa ina mai fa mai le pisi ai ma lo fa aftai la ofionga le suifoi ni si fo awala e fa o atu fa nongo le tu malo tu lo ia o fa pepam tu inatu le minsta le tanga luenga ia o se mai tato ngā luenga i le minsta le tanga luenga o tupe maua le tato malo tu lai mai lau fionga le minsta sa unoa nisi vaenga sa fer mota lau fionga le fonga fetalai ia whaftai mo lo wa manoa o te mua mua no fatu lau le poi o le mota whautanga tangi Samoa e sa i le to wha ma le manui o Samoa nei mātai au o la o le toe soli poina leo ne pe o la tiu fatai senga la tiu pa ia sa ngata wa Samoa le au po la me le vasa wa le foi wa fa le par sa tau tai ali wa le wa tu lima tu fala le lupe sa fale wa le tu fala o tupu
Na whapera samtalanga na wawhionga whawhitalai. O te whātulo watu le paia o mōta nei. Whātulo watu la wawhionga whawhitalai. Whamalo mo tātou whontanga. Whawhitai te tai mātanga o whio tātou whontanga. Ia, o lo mātanga o whio me uma peona mo le mawina. Whātalofa whailo whionga le sui whawhitalai. Ia mese whailo whionga le pāle mia. Whātalo whātu. Sai foi ma matanga o fie o ngaso longo o tātou whontanga. Ai mese te ino le malo. Whātalofa foi lo whionga le sui pāle mia. Po lo whionga le mistao tupe. Whāwhtai mo ngā luenga. Leo lo tātou mo le mawina. I le talo whātau le tupe. Luafi luono, luafi luafitu. Whāwhtai le whaingo whiela o tō ngā luenga. Ma le whionga i le tamaitai pule. Ai mese lo fisa mamalu o tupe Samoa. I le matanga o whio ngā luenga. Peon tātou mo le mawina. Whamalo on sai, e whamalo fo le tau atai. E le whaingo whia ngā luenga. Sa au tau whi taitunga ai. E whātarofa foi minsta o kapeneta. E mes foi minsta lango lango. I le tu o le malu. I la o whionga le taitai o le tuangai. E mes foi le whionga le sui taitai. I e whapea whai pule umo le mota. Ua tatu iai nei. I e walawa le sunga whono le whanemene. Ia, papeo fon whātalo whātu i lau whionga le whailau tusi. E mai tforo sui whailau tusi ma le mamalu o lau whai ngā ruenga le whono. Whāwhtai le ngā ruenga o tōu whitaitungai. Ia wālawa le solonga le lei ma le manuia le whontanga Samoa. Ia whātalo what foi i pule ma sui pule. Ia, o tātou mtanga luenga. Ia o ma le mawina nei whontanga e mesi o whālapo pitonga le malo. Ia whāwhtai mo lo tōu sao. Ia mese o tō nofta poai i nei lawa whontanga. Whape fo ia nisi o le malo, ia mese o la tunu o Samoa o tātou whai whono whatasi, ia malo tā poai, ia whatalo whatfoi i o tō a whionga. Ia, no whionga whotalai, ia si eos whamtalanga ia Samoa, whai ngā tāle ta poinga, no whionga mamalu le malo, malau masiofo. O te lola o whionga rea malu ia, tātou le tātou te nofonofo whaatasi. I se o tātou vai maunga mua mua, i le a whioanga i vai lele. Ia tālo sia, o iese au ngā o le neitu malo ma le whioanga. Ia wa lava le o whionga, le melo e whio ai i vai lele. E whapea fo i le sui fonga sutofia, whātolo whātu tapu ainga malu. Wāpa ia lava lea, wā tama mo lātou ainga. Ainga mo lātou tama. Liu songa tō mua pure tu au mā lātaua. Ainga le tai ma le wā o fonti. Se o tfois whamtalanga tu sai ma le tapu ainga. Ana e tato uso mai Amerika Samoa. Tu tuila ma manua. Ia whātalo whātu. Whamarota pua i orpa ia lawa lea. A wā sua ma le wai whanua. Langi mā lātaua ia e mese o le lau niu sai lua. O paia ia Samoa. Wa whamaitala. Ia e tala tautonga. E tala tofi Samoa. Ea alo whionga whumtalai, se o pai se o tu malo, mai maunga mua mua, whawhtai lau tapu inga, o se teimi no wawhea tula ia i lau tu malo, e te apu ai maia, se whai se sao o lau tau sui, sao tu silimai, i a wale nei pai a inga, tu sai ma tala whaatau o tupe, peo na rupea i lumor mota nei. Lau whionga whumtalai, se i o mua mua o no pai atu, e whāmalama ia ma whamanino nisi o mtaupu, pe ona la ngā mai sui mamalu. O le vaenga mua mua, nisi o sui sa saunoa, e tu sai ma le pa'u, o tupe maua, ia mesi foi nisi o vaenga, e fia maamalama nisi o sui, i awala o lo mawai e tato tupe maua. Silfia lau whionga whumfutara ia mesi le mamalu le mota. O maua ma le whionga ia hanobo la masina lupe. O lo maa sa ilia le valu supasene. O le tupe maua le tato atunu. Ia wā lava le whatanuina. O mana onga le atunu pe o na saunoa ia le whionga le mistau tupe. I lea valu supasene. E wha se supasene. O lalo la mtanga luenga. Ai ono supasene. O le lalo mtanga luenga le whionga. E le mistau. O le customs, po le ministau tiute. I le fia lau whionga whutalai e mesen mamalu le mota. O tātou la whonga, i le tausanga lua whelua lima, lua whelua ono, e wha mai ai aiuni le tausanga nei. Tāo ina mai
I masina se fulu matasi o mai anei. E tino tupe e lua se lau valu se fulu lua miliona. I le vai ngore na tino I tupe. Valu se fulu tasi miliona. Maua mai metau income taxes. O taxi e maua mai polo fiti, company, o sole traders, ai mesi o partnership. Maua mai le valu se fulu tasi miliona. PAYE po le pay as you earn tax, o tax e maua mai lau whainga luenga. Sawina mai le tino I tupe e iwa se fulu 1 miliona. O le withholding tax e lua se fulu 3 miliona. O le HEST pitu se fulu 4 miliona. Wo le tau atu ia tala masene. Ai o tau atu no miliona. Whawhaingo fie le malama. Fionga sui malu. E mesel whawhonganga Samoa. I vaenga tau non-tax po le stala i o company ma wai le lua ma le 1 miliona. 2.6 million. I le tu whatasinga o le au whai. Si le fia o fionga fai pule sala ngā le vaenga. Lua se lau valus fulu 2 miliona. E tino I tupe. Sa oina mai Samoa. E le tala whal tupe nei lava tausanga. Lua fe lua lima, lua fe lua ono. E na o le suma tasi masina o lo tau lau lau atuai. I le atuanga o le vaenga. Pena fsiri nisi o sui. O le take na tanga luenga. Sa atuina mai lua fe lua lima, lua fe lua ono. I le vaenga lava I o tupe mau. E lua se lau tolu suma 5 miliona. Peta iane ina ua maea le tausanga le nei ia le sul tasi masina ua mawai e lua se lau balu sulu 2 miliona ua o ina mai lona winga e fa se furu 7 miliona ua sili ai tupe na o ina mai mtanga luenga pe a fatu sa atu i le take po le fuafuanga sa fata tia le tato malo e lua fe lua lima lua fe miliona lona winga te lele au sia o le vaenga pe ona tuina mai e fa maunga a final analyzation lona winga mai le sul tasi ia masina sul lua masina e lata lava le tolu se lau miliona pe over to foi le tupe la o ina mai e mtanga luenga e nei tau sanga far tupe lua fe lua lima lua filona lua ono no winga no fengo fontare mai fa fonga mauta e te lele amanoa e siti ai tupe Samoa a wan le tau sanga far tupe e lua fe lua fitu le lua fe lua ono lua fe lua fitu o lea wa ile mako take e tolu se fulu miliona le masina lona winga e tolu se la uono se fulu miliona ile revenue la vaia i la fonga al mamalu le atunu le ale awina mai le tausanga fale tupe lua fe luono lua fe lo fitu a tu fatasi male lata le 5 se la miliona lona winga wa over to male valu se la miliona ile mako take o le fufu le tausanga fale tupe lua fe luono lua fe lo fitu. No fionga fontalai malu mota me se Samoa fa fonga e te lele amanoa e siti ai tu pe maua la tunu pe a fai malu lelei ma to tore lei I lalo tu la fono vaenga lo tam fai ai na mai o le tala na tu sai male nisio finangalo sa fa lia sui malu I tu pe maua ma vaenga o tato Texas e pe ona to la inatu vaenga lo na lua e ainga lava le vaenga sautunatu le vaenga mombua o le mele o Teams ia po le tax invoice monitoring system po le Teams lea ia o le awala na fatua le malo taluai po le malo le tele tausanga tona iatu ina ima fai ona monitor le lei ma va ai le lei I la tolo fai business ina e loa matanga luenga o la fonga le tupe o awina mai e nei lava business I le tana whatatau le staraina o tato pisinisi le nei lava tau sanga whatatupe e 5 afe tolu se lau company sa restaurina. I le nā lava 5 afe tolu se lau e mai whamaumonga na o le ono se lau I la tau na au sia le threshold lua se lau afe e mawhaia na le talent teams. Ai e to sua atu le ono se lau na o le se lau ono se fulu ia company po business o lo comply ma le Teams o no winga I le lua se lau valu fulu miliona le asa au failoa tu te mi ufano e a mai wa fa maonia mai e na o se lau ono se fulu company le wa fa maonia ia lato tupe maua fu ia ma la fonga lo fionga fonga talai a vai fa numera tu ia no winga fa se lau fa se fulu ia entities
po business ele o comply ma teams no no winga lai titi ele no mera o la to lo comply pe no fa ya tu telo mato fontanga o le fale tonu le teams ele o fully functional o no winga ele o mafai o na fata luina le lei ele tato teams ina matanga luenga ai mese lava o le fatinonga o le aunanga ale lava system o le teams e tu sai mal fa mo moenga na laina fatanga ina tono Samoa si le fielo fengo fofta lai o le taua fa ila o le teams lene o watu male 5 miliona ile 5,000 le foi no usainia tawa nei lava ele maintenance e fitu se full wafi o lona winga e facing tanga tau le system ai lo fa nga ina i to tono matanga luenga ele o mafai ona fully functional ele system e mana o mia la le enforcing o tu la fono ina ia comply uma compania ia martato teams ata mai nei lava sa fail mato fontanga matanga luenga ma ufa ilo iai wa tatau la mai se tato po klamba ina ia fuai pe fenda to enforcing o tu la fono o lewa mai le ripoti lewa matan fa nga solo ma sue la no lo tartonunga la fongo feftalai mal paiol morta e o vatu maleono selau company e o vatu male lua selau afila lato income e foi ai la fonga pe una line fatatia e il system there or things no yo ma noto ia ali e fengo finangalo le minsta o lo tula mai faula ve fala tolu ia se tu leva no i tau maralo foi le fionga minsta ele vai tala mo ona at fa mai senga il fionga il mista so no so matua sa mato a mal coliso sa mo ia fa mai se le ranga le uso e vona mafuta wa onga nei colisi ia ma lo tu america ia wala ile tua ele ngal ho ia sul maftang afta ile la fionga lo tele male ngo tato ale wo tonu al mele teams ma to for teams sa le se threshold ka wa makalima suluafi nei tu la fono tu mai o lua fe lua to le na mai lo threshold fo la le lo se la wafi o ila le lo tal tonunga le o ta alo le telo business wa o isi business o le la wa makanga vai la ko income ma la ko tupe inga ia pa o ila lo se la wafi inga ia avoid the system le ha fa tai pa fa ko kilo ile tulanga le ele tulanga le o ia al mele na va tselfa tuanga ile o fiong fa te le wa e sa no mai al expectation le ia ile le marcar coupe col se la lo su wafe lo col se la lo su milionga al tupe o le fu ao mai ele mtanga lenga e tau sa fa tupe le la amata ia ale o e sa no mai col se la lo su miliona le si fa su miliona il lungat ia o se take le ai pe ona o tal no atu ona o le ele effective ele tu o tonu ia le o ale iwa su tasi miliona iwa su 1 miliona le mo mal PAYE ia le ko ku runga threshold o le tax le mal suli mafe e lo su afe le tu sa no la fonga ia le ngata ia o tax company le la faiti tia mai lo su fitu pasene la lo su to pasene o mele uma ai fu ala iai le tupelea e fu mo mai o le challenge ale mai lamtanga se yo mai le so le wa sa no compliance tu sai tu la fono ia o leva ona tu ina mai al mele le teams ta u hotel e tu tanga ai il fresh o le ngo se ki mai e tu la fono talwai ia ai mai se la o le afianga o la tupe maua ia pa fu nga ia pa kick in ia fu nga ia malo mo fa ti ti la fu ai me se ho ila fu nga me ai me fa mo fa la ia malo fa tai ia o le oti mali a fina lo fianga min stalo tu la mate tai malo sa no lo fianga pan ta uale fa malo si our sweet mai tau fa pe mal sui e malo si au ia tuli e maua mai le iso ona lauli wina le tofa ka peneta ile vai mamao ina wa mai le team si tonu toilo ilo te le yo tulanga o lo ova pena tu lo lava ona fe alo fa ye le fa pisinisi
ona o le threshold lua se lau le la mata itu fia na faitala a vese lo threshold and everybody entitles le se fu mo more than anything fa nga per threshold na seki me le si fainga malo I say upgrade the system la upgrade la na e mai la to le o vatu e te tau na to a tele tangata entitled ma compliant to the system e lau fa solo le temini nei ma ne foi le tunga lungo le sui o le tatou te aunga ni sui tupe a le foi la to allow DC exemption to tax mo pisinisi matangata o le temini nei o le fa solo ma tatou por kalamena e leo afia e tonu o le tatou tala le tupe nei le lava waturi mo mua le tatou taket mo le temini nei e ana fua lole ia mo le lumanai po le ale sia wala ia meet targets ai ma fai foi ona fulfill le mele e avel exemption I tax a company ma tax a tangata ai mo le temi nei lava ia wa lava fa maunga I le mafau faunga ka peneta tatou te mau le take le tuli fandu mal tatou paketi le at so ni atu na la ofionga le minsta matali atu le finanga lo le swimmat malo fa mamla lo fion te malo ia tu le mai lo fion minsta fa wa lo forsanga ia fa ftai lo fion al palmia ia me se foi le funcioninga e tu sai ma le mata upu fa ftai foi le fion ale sui malu mai faleata tu sai ma fa mai senga e sa le lei lava e te mi foi sata o ngai turis e se lo fie sui le o stanga te winga mali mai le lei foi e tau sa fie foi le matua onga ia le usa no lo sui malu tu sai ma le vainga sa no ai e fa malu lu atu le o tu ai le vainga le o le power tax ia le su fitu lu su matolo ia ma su lima le lu su le threshold ai se tatia mai le la ula talata tu iai e sa no ngalo feonga I le teams ia sa le pe no sa no li palmia o le terminei o mo no mato fo I mai ai in tanga luenga o mato talanoa fa alu le lu se la wa fele o le threshold mo le tau sanga fa tu pene lu furono lu fu fitu ale la tu tilo tanga luenga ale o mato tilo pe tu ilalo pe ave se foi tu sai na sa no li palmia ia ai o fo sanga na tato teams mal me moni la vaia au tilo first hold e lua se la wafe e tele atu company e over tu male lua se la wafe ia langa e foi pisinisi po poto foi lato ia e foi vaenga po poto mai lato ia le foi po poto mato mtanga lo account atu ai le mainga o lato li poti pe ona forsi atu e tu sai male nei fontanga ia no o mai le ile vaenga sa no ai fionga le sui mamalu fa le anga tolu e fionga na bla ulu e tu sai male mata apu na sauno ai I lana pisinisi ia me se foi un vaenga pe ona iai o le fia le fionga fo ftalai mal pai o le mota ia e sa le lava le fionga le sui fai pole na vatu le tusi al matanga luenga ia tu sai ma arias ia o le sauno le fa pole na tu fa maundia me lato e le ai ni me fa pesa tupu fa malu atu le sunga sui fai pole o le wa mo mai fa maunga o le mena tupu le company e arias o tūlanga o interest ma penalties o vaenga laia e alanga tupu mo penalties ono tuaina tongi mai ai tatia mai ro finngalo la to sai ili ai ina imfai ona le lei o le nganga lava ia o le mtanga luenga ina ia le lei ata to business wa ia ro tu le malo ai le fese nganga ina fai ona fa te pe la no business ia ngalo lue fatas ile ngata a mai lo to sao ia watu le sao le malo o le vaenga lea e le lei ono whamanino atu o le tūlanga I le mene o la fonga e tau lo la fonga I tele o business pio sa venga mamafa e tau lo la fonga pi e oi o le atongi la fonga le la fonga ai tu lo lava le pai o le mota lo fionga fonga talai o te fautu ana tu lau fai business malava o lo fa fonga mai o le tax o lo sao lea mo le manuia o Samoa o lo sao lea ele tamo fainga ina develop Samoa a le sao folea ina ia mautinoa o lo ise lumana I manuia o lau fa nau malo ainga e valau mai le tu ata to le nei vai teni o tato wo ai tau tio mal mautinoa o lo sao ngale mu mal le Samoa ai sea o lo sao le o le la fonga lo na winga au te au tiro la fonga se avenga mamafa au te au tiro se la fonga se burden pos obligation au tiro la fonga o lo sao le mol manui o Samoa no winga
A fa pe fa te tainga se la wa fe la profiti o maua. A vere tu pe le atua, lo sau tu spaia. A vere la fonga ale malo. O le si ono se fulu fitu pa sene la totoe. O le mea na, oi. O le te leo le la tupe. Fai e lo fa so soa. Manui e lo wa inga, ma lau fa nau. Ia me se lu malai manuia. O le atunu o Samoa. E o fola tu le vaenga, langa e taua, ina ia aua nei toi ai lau fai pisinisi. O se pēra la fonga. Ai o se whamunianga lea, mo Samoa nei mātai au. O te fia paila i nei vaenga o Arias. Ono Arias. Ia, o tupe ia ua whamauina. O lea o ai tā lafo ele atunu ila ofisa o la fonga. I le suenga lo tuna mai, pe la talata le fitus full miliona o tatu Arias. I le nā fitus full miliona, e tolus full miliona wa uma on certify e suetus. Ma le tolus full miliona, o te fie whailo atu, i tausanga le whare tupe, lua fe lua lima, lua fe lua ono, ua luas fuma 5 miliona, ua oina mai e tatu Arias. Rana winga, o le ngā lua e lawe lau whainga luenga, whaftai tu le li pule ma le ofisa o tatu, ma le tatu matanga luenga, i le whātau nuna, o le tamu whai, so swani company, a tonu e tau atu le company, o lo saule al manui o Samoa, fie re tutongi, mai le latu ai tālafu. O na wao mai lea, inisio sui mamalu. Ia, Maria Fenole, Ministar lo Saunoa, e o lo tūlai mai whau la vea, wha sale le angatoro. Tūlai mai sui Saunoa. Whātai, e o whiunga le Ministar, mo le tali mamalama fo i mta ku salanga e ne usu ngā whono. Sa lo le mele sa utano atua i le particular e se pisinisi na wao sa utano general kua ona o le feedback te sa umai tono le Chamber of Commerce. E company fo i ana tue follow up o ke taxes ma mea na e mui ane. Le ai o le na tongi. Mai sao leia e se ranga vale turanga na ta wana tongi la fonga ma tatu sao foi le ta ua e fa lo le tatu tunu very encouraging le la fosanga neta yao wa me foi le sa ta ua tu le amatanga se la su family ona le deficit o lo ia tatu pa ke kilo mone o le fono le aso la fono ta lo tupi o le e tosu ono si i maile paki ki taluai a leo vai atu i fika si te amaya ma loa e se le mana ia vai atu le te le ale e turango ia sa le le lava tulanga na te loa pa pe ai kava uma ma fai e tu ila threshold ia wa ono afe mon tupu business e lo ia ono se lau ana se lau ono sfu ai ma pa pe mo si afa ono winga e te lea tatu tupe maua e mua mai. E whaftai te lea leo whamam le whatu so business na wa o lea o feedback o le amai tono o Chamber of Commerce. E whapena hui ona tuatu iai. E wasi whatu whala inga lau whiunga. E whaftai te lea leo mam lama le vaenga. Mo tali me fo i le taupu salanga ma lo whalalo. Ia, sa lo leo mo mai lau whiunga le Ministar. Ia, tūlai mai whawal saunoanga. Ia, whai atu lau whiunga sui mamalu. E whamalu ruatu. Ia ona ese ta fa maunga ia ele se mea la ta fina wai e fa ftai mo fautuanga fa ftai mo le tualalo tu sai manga luenga le matum tanga luenga ona o mai lea ile vaenga le sa sa no ile sui mai faleata o le ua popole le sui ia ona le pa u o le tatu la fonga ia mese me sa failoa tu le matonga batau pe ona sila fia la fionga mese le fionga fuftalai man pa yo le mota ele i o ina fata nul vaenga na pe ona sa no foli di palmia e fai malie la mo le si vaenga le tausanga le nei o le si tausanga o na utitilo le o lo ngale lue matanga luenga e sa iri mai polali effect o le paulea ile tamau aingo Samoa ona winga e le asitia le threshold o le laser tax ile 15,000 anga ile luas fuafe ona winga o le a whamanuia Samoa, o owa atu ma le 5 afe ale tangata whainga luenga, o le a whailan whaasoa. Ai sila fiau, o le awa si tia le valus furlua tā la i le tanga ale tangata, le tupe o whaasililana whaasoa, i le vaiaso. A tu tiro la iai, e i le psycho effect, rona winga, e to e fo i mai le tupe, i le VHST, i le ngata ua alu lana whaasoa,
au to sau le VHST le la tapa ma to le VHST na sulima pasende o le soi vanga taua o te lelo na sau o le te lele nga nisi me avelo matu e fati fanga a ver fa na we tal no ma ai fata sis fare ainga e pe o foi e stulim ya o le vanga na e ma to o fi ai le si tia le a wala verta ma ainga o le atunu i le tangata o sau no foi sui mamalu i le lua sufitu pasende pa ula lo lusu tol pasende sa o le leile finangalo sui e mantua foi o le foi la te le tupe o le sefe mai le company o le la fa so foi e to foi mai foi le tupe le malo i le vaenga o le VHST i le lato fa so ia o le fa so atu le vaenga ai o fa ma winner finangalo sui mamalu e tu sai mal tol atungalunga a wale te mau inga Samoa ona o mai le ai ni so sui ia fa malu atu lo fengo fentalai langa o leana sa no ani sui le ngore mato e kalesia fa mole mole o tau ni le kalesia ma mona o tau ni le kalesia aso na tai ai fa mole mole langa o lea lava e tapisa ma to ni tangata ke siano fa mole mole o le ngore kalesia a Yesu ke viso o le pa ia aso na tai no winga o mato e va lua lava ma Yesu ke viso ia wa lava le fa ngol mato e kalesia fa mole mole sui malu o te o mai tu sai mar saunoanga ale fionga ile ia fai pule fa sale anga fa se o tama o te ape atu ia le foi sa pa ia sunga ile tai tai o fu ole tu angai mele tau de good governance ono wa all over ia le vaenga le audit o te fa tai atu sui mamalu sai la nga ina ia mauti noa good governance o le fa so soina o tupe Samoa vaenga le transparency and accountability e ta ua te re vaenga lea inga renga faso e tusi o lea lava e whao ngā lava le ngā watau lea ina ia sa ili lelei tupe o le whaaluina o tupe ma le amainga o tupe i le malo o ta ua sui mamalu turanga leo fon whawai ia e whaino o whamanino atu o lea ua umar talanoina le kapineta turanga o le su ngā tusi e fon whawai e whaalua o na su e tusi e fon whawai e tau sanga i tasi o le sunga tusi mua o le interim audit lona winga e e control ia make sure o ia controls o effective internal controls ma lo malu puipuia le puipuinga o le faasoina o tupe ai mese le lava faaluina o tupe o taua le audit mua lea ina ia mauti noa ai e fono faavai o le leile lato faaluinga o lato ngaluenga a umala le interim audit o le lato audit muli e fai le final audit o ila account firm mai loa numera ia la mai le lipoti mai taua le vaenga ina ia saili ai ina ia mautino ai le good governance o le faso soina o tupe o lo tuinatu le fono fawai o le mena lo feonga le fontalai tu sai mar mata pu sala nga mai sui mamalu ia o family no na tu family no tu na o vaenga taua ia o tatu sunga tusi ai vaenga taua lava ina ia manino le ai a fai sunga tusi ia independent no winga ele ai se tangata masani po se tangata to ainga e tau anga sunga tusi il tangata le so tusi no winga ia independent le so tusi mai le fono fa vai lona lua ia lava expertise ina o atu so tusi o matua i lava le leila lato malama e tu sai matu per fono fa vai ia mai fa mau tino le se vai nga tau o le time ina e tu atu le time fighting aluenga ia mai ai for tau sanga wa mai ana so le leitusi ma wa yai to no time frame le o tu mai mtanga luenga ina ia so le leitusi fon fa vai ona wo mai le vaenga ia taua fa mo le fongo fon talai le anga ma tole isuinga le melo o license o business ia e fa malu atu i le fon malu ona le mai tawina le mato mtanga luenga o ma tole isuinga ia license ao le la vaina i pisinisia ele o ngatasi matula fondo o lo fa vaina ile mtanga luenga o tupe maua ina ia fai mato isuinga license e te tau ona comply company ma ia inga umala mo tula fondo lo fa ngai o ia la to fofuanga la tamai nei lava sa mato kentroina stasio pisinisi o maua i la to o lo fa tawina le aisa ai o le mato so ya tu lo foi fa funga le Samoa a Mr. Company le o Samoa Observer. Ua tele la to fasalonga, o lo te wha mau moi lalo. Ele sao.
mai pae se lo fionga fo fitalai e malia manoa o isam talanga langa o matou e vaia ia le isuinga o lai sende o lea wau titilo le matanga luenga ele te tau le vaenga e pau alona ona isu e matou i la fionga le mistau tupe o ia e saingia le cancellation e mo temine fa fonga mai le kampania la observa tu ia nga news le fetaui news se se ia o te vai rupeina lava sa no anga lo fionga le mista talo ai fo tato li tu sa tato tu la fon tu mau ia te fautua ina lava mai pen ngana la utele se station newspaper ia tato te li o fo ilanga ile mfai na tali mai company tono le motor nei ala ngana fa lo lava tu lai mai fa wa lo sa no ia fa ma lo tu le fionga le fon talai ia ono ngaluenga lo fai e matu ia fa fai le fa mla tu mai ia le a ese la fa talanga e tu sai ma le vaenga sa utu na atu ia ona o mai le vaenga pe ona la nga ni sui o le forensic audit o te loa lo fongo futalai wa levo na fa tali Samoa po fea wa nga ia le vaenga le forensic audit si le fia lo fonga malo le mota e mese Samoa fa fonga e mato te o mai to tonu le tausanga lua felo lima ia o ke topa o lo ia le lipoti a le forensic audit o le lipoti lea o lo tuina mai ai ina ia fa wa upea le loilono lipoti o le nala sa mato fai ungar kapineta ina ia mato to ilo le lipoti sa mato ilo le lipoti mai o ke topa novema ona avela ia la tarsanga ona wa lo vai ia so tusi al malo pe ma fai ona mai sitain e to titi lima se lau pages o le lipoti sa tu ina mai o le forensic audit ia wa talingale atu no ai le leilo fa malama le mafuanga o mi ai ina wa mai ale masina o te semba ona avela la ia fautuanga fa bol mole pe ma fai ona tofi se komiti fa kapeneta e so ina le ripoti ona o la uia malama fa so tusi e fai sino nga onga vaenga lo ta ua mai le ripoti o le sa tofi ai le kapeneta lan komiti fa kapeneta ina ia ngalulue male tanga luengo tupe wa o la toia sa amataina mai le ripoti si le fia lo fengo foftalai e mese le malu mota ele ia ile matanga luenga o so nga tusi po le whaaputonga so tusi Samoa ele audit lea sa whasaina i la tou mai le iei fo intato loko auditors sa iai i so ino tusi ia o na nganga malo sa mai te mai vaenga lea ia awane ia whaina i nisi loko o na popole melo confidentiality ai mesial independency o le nala sa le awai ai le mtanga luenga o le whaaputonga o le so tusi Samoa ia mese foi o so tusi Samoa i le vaenga le forensic audit. Ina ua tuina atu i tuato Samoa le whasalalaunga. Ia i whamaumaunga tuina mai e tolu company sa lato tauofo mai ave le vaenga. I le nā tolu sa whiriwhiri ai le company ia whamaru atu lau le taua le ngoa ona pe saunoa e tauna general lona winga. Ia o le si le fia le company lang whafonganga. E sa tunatu le company le mai New Zealand. Ia le so ino tusi. Peita iane lau whengo whentalai. Ina wa ilo atu le lipoti. Lo in wawai foi. Nisi o tato local auditors. Ona winga. E te lere fsisingia o le independence o le lipoti lea. Ina wa mato so ina. Na ave iloa le mato fautuanga. Ina umo mato ngalue ma le tanga luenga o tupe. Ma ave iloa le mato fautuanga fauia tu le fionga le minsta o tupe. Wa tatau na avere ripoti i le loa yasili ia tanga luenga o leo e whatau nua i lola lato susuenga ma vai tangata ia e mafuai issues ia e sautono ripoti ina wa tuina atu le mato ripoti po se taimi o mati sa ilo e loa le loa yasili ma mai le lato fautuanga i le masina o me lena mai le lato fautuanga na le lua ia items o lo ilo la tou ai sea e faisi na te leo le ripoti ma te leo ngaonga si le fia lo fengo foktalai ma pa yo mota a mese fa fonga Samoa e tolu se furu projects sa tu natu iso tus e lato so tu sin e
Whaila tō ngā luenga. Ma le nā tolu sifuru, nā o le sifuru tolu projects sa mawhai ona soe e le soe tusi. E no tu nāturu ngā luenga i le loia sili mo la lātou whai ngā luenga, na toi fo i mai, na o le lua lava project sa mawhai ona lātou au ili ili. Ma mai le whautuanga soe tusi a le loia sili. E awere li poti i le ngā luenga a le investigation force, o le investigation unit, le tono le MOF, po le tanga luenga o tupi. E whai lolo lātou ngā luenga, e na ia whātau nuu ai no vaenga tuna mai le li poti. Si le fia lawa fionga, o le li poti lea, e saile li atu, o lo whapea mai le soe tusi. E le ma whai ona mātou whaia se mātou opinion, mafua mai, e le o lava records, o lo whātari tali whamaumaunga, e le mo mai whamaumaunga, o lo whātari tali lātou i li poti, e tele li poti o lo sau tono ngā luenga, a le ai se whamaumaunga se li poti o atu. E ifo nisi o whākā, o lo misi, tele me o lo misi i suenga le forensic audit, e le o ma whai ona ausia, ma o lo whātari e so tusi, pe ona lātou whātari ngā luenga. Nō luenga lo whiongo whungitalai, e whaisingo ngā ai aua le pole sui mamalu, o leo whanga solo, a tonu e, mai atu tātou whuntanga, o leo fua tau nuu mai le si item lona tolu, ea o le vaenga leo le misela, o leo fua lawa u ili ele kabineta, se isa ili, o la whautuanga o tuina mai, o leo fua whautua mai leo i sili, fo i lawa investigation unit lea, e whailara tātou ngā luenga, sa ili la tau, pe ai sea o le ini wha maumaunga, pe ai sea o le o mai li poti e soe tusi, pe ai sea foi wa tele le ngasu, o isi vaenga, o lo soe suenga luenga a le mtanga luenga o tupi, o lo whao ngā ele soe suenga a le soe tusi, ai o lo nofo le vaenga lea le whala putonga tuma oti, e le o mai ni la tau wha maumaunga e vaenga, le life siringia, le reconciliation, e lo yese reconciliation o maua soe tusi, e atangi ai le sao tupe lo fa nga ina matulanga fa pena e fa malu atu le fongo futalai o te lo fa tu sfai unga au tinatu mea wo matamatai mo fa tau le poti so tu sa fa tau nga renga le fo e fai si tele o vaenga po issues o lo tu lai mai le ne lava so nga tu mai te tau ona fai unga le malo e tu sai ma le vaenga ia o le forsanga na tu sai ma le tatu forensic audit ia tali mau mai pea ona na o suru tolu project e walu ia tatu saili ia wasi si fuanga tu sai ma forensic audit ia lo fongo talai ia te o misi atu se si sui mamalu sa saunoa e pau vai sa fa muina ia fa malolo sa le foi le se fai ma fai se malolonga forsanga umia lo fionga ile limin stala tu la vanolo il fa ula vea fale atasi tula mai sa o te loe feso tai lele tanga ruenga le a tupe maua sa no ele minsta ma le tanga ruenga le o fanua fonga fanua o te tolu le lapere le o te loe le tula mai ine o le issuing o le sene fai pisinisi o le fautuanga foi le la o fionga minsta e sa ili ele o lava sa ili ringa o le veni o le veino le sene o ne maua ne muri telo teni o laua avela sene tanga foi business i fanua ele o ni la tu fanua o tele me le tupu mai o te fai atua o na le fa maumonga il matu tu malo le tele o business le so tai ma le tanga luenga o fanua e se ele o lava le sai di dinga e o tanga ta mai i la tu le sene fai la tu business e tau na mauti noa o fanua o aide fai la tu business na fa alu lo le business fa alu fa sol tu la forma e fa pena e na fa mana tot fa pena ina ia matua i lo ale lei pe mata wa mai le consent ata ta ona fanua le fa tu o business ina ia fa fita uli le o le umano le fa tino o business ala fa tino fanua es ma lo fa lo ma lo fa tai ia o lo tu la mai foi fa la vea fa la titolo tu la vano fa tai lo fionga mista au sa la ua sa te langa ina le ta pul nei anto fo e tasi te sima 5 miliona tu per malo fa aluina ele forensic audit nei ia after we lo fionga il fono mole tapta inga ona e fa si nga on tu inga le am tu company ni the international companies and all the reputation risk
e company nei pe fa pe tatou tau mamai na tatou fa pe tatou tele tatou nuina ia e tele sa fianga o tatou ma a fai fo I o mauti no e lo fionga al mista mal kapeneta ele I fai nga luenga ale o kika ngai e fa mo le inga ile terms of reference na bi ko ti mane ko pe mai ale sila va nga le fa pole na lo sui o le fo linga mai o toi o mai anta o pole tresu amantua o le mof amantua o le mof e o le tender sport o lo no winga o la toi su e la to o le pole nga na le me tonu na nga ave tua inga e fa nga se auditor independent mai tua ona o le o me yeso el malo le fiso el malo o polo keki ai le se polo keki e kasi ele a fia le fiso tupe a fai le ko fa fo I mai so nga tono lo fiso tupe e ale la ko so la to o le pole nga na man mafo nga la ne fai dem tau ai le titsi tupe le na ruai io na usa no ala o fionga e lava lo mam lama tau puni e tol full block ki a nafto a full tol a nafto a tol me ye wa le lo ia alo no winga o le full tau sanga to o mana wa mai ton a el fu fonga na te ona mai sta di manino e le se ta to fontanga o soni pe e se lava le me wa fa o yel nim tau on fa lava ma fa salo ma wa mai ya Malia mai le sui tai o le tuanga la tuatu lava noa I le tai malolo tu lai mai. Taupula vai whamamla matili le saunoanga al minsta. O le mena I ui e le forensic audit. E le taunto e a fia se si o tatou. Ina le na mafuai o na ave le tenda I fafo e mai company mai fafo. Wa maile fa ai unga le audit. Ele se opinion. He can't do an opinion. Ai sea, ele o a tofa mo. Ole ma fa ye ona fa tau nu le tau nu unga tau nu ye. Le any source document, le any supporting document, le any fa ka, le ai le tele o me. E ma fa ye ona faila la to fa ingo fai. E ti clear mai fa pe. O le forensic audit, o le mere lentupu. O le ai ingol kon kalate na fa, ye sa na la to affiliate, ma se local audit. Alal melentup. Fa inga luenga fa tasi le company le mai fafo. Ma tato local audit. O inala le tupu, inel me le tu, el temine name tau. Le usa noa le fionga le minister, sa fai le su enga ale committee al cabinet. E tau lau li liu po fe tonu o ta oto i langa le wa tu lau lava fo I fai ngā ma lau te atu fa pe mai. E alua yo le okay le mea. E lei ma le fai ngā ma lore nei na ma fuai o na toi fai lava su enga ma mautino ai. E tau na toi fai su enga. O te mila nei le wa a ngā e tau wha mautu. Po fe tonu e tau na ngā I ele su enga muni muri rea. La ngā sa o sa unua ngā sui. E le tau te e vele treasury tu su e la tau. O le treasury le si po nati atoa. O le ma fuai na le maua source document ma me ia le e tau mwhai nei au mai te tonu. Ai tati mai al mata upu lo tau fatulanga po fele si step o le manatu al committee al cabinet ave saulo I limo leo a fa per tulanga le watauna yai a le to fautua mai le lo yesili ia mai o le lei ai le fire fa ingo mani muri da e tauna matua mauti no le lei wa solil tu la fone winga le in mata upu nei o le na le to e fa mautu termine o te awai fo ia termine le mele sa no man sui ave le mata upu I se la independent la tau te sue ina ma mai uma la records ele mo e tu ngā le mea leo le leungi records le leungi source document le leungi supporting document e le leungi whaakama me mau aila wiri lingo le mele nau le malo ia sa eli le forensic audit proketi na fai e le lai te proketi ka le fia miri o ngā le malo ngā rui ia o te tatalo atu pe umi a ia sue ia maua ia mana ngā whaaloalo Malo, whamanino lau whionga te malo le vaenga o le whawila vea whale a te tasi ia o le pisinisi o tūlunga ele a funi eses tangata I whaasino ele se pisinisi ia ma whale a te tolu ia o le tato forensic audit lava lea o lo tau mau atu tūlai mai
lo fionga le suite tai le tuangai. Ia wa tai lo fionga le fong vetalai o le tulanga le sa tampo to foi se fisili e tau tele le tau pulea forensic audit le o sa no ma la mo le fionga pan bia e wa pe tele me ye lo mawa yo me e handle administration tono le fa mo mo pepa ma le fa pena ia a le fisili lo fionga le fong minsta ona lo wa sa no fa ma la ma lipoti ia o tele tau sanga tona ia tu fisili pe le bauta pe isa va no mo me se copio lipoti bo le mauta si la mauta ia man mala ia sa no la fionga lipoti ia lo no fo man mala mata tu mauta ele mtau pula pe o fisili la fionga ile minsta alo fa lo tai le fina lo fa dia ia fa la to le si me se me forensic o le fa fonga mai tai le fa ma le pan mia ma al paul me o te langa o le o ta o no fa ma monga ma records ia tai lo o lo ma langa me pro kiki ese record address ese record ale ka le fa le pro kiki ese record ale audit office e kolu pe fa ma ka ngalunga malo e ka un kusa le ia la ko record e lunga spolo keki a fa la spolo keki fan mai fafo e foi la record pro keki ala ko ia mai fafo mai o tele pro keki ni a fa ma di inga lava ia la ko mai fafo fa ko pe ale de pro keki ia mai ai wa la to nga fans ai fa tai o le ia le avano e wa ka ko ngi foi avelio ia le fa me le opini ia mal fa la lava alo ia lo fa fonga mai minsta ia o le tau su e lava source documents ma supporting documents in mele a le fa fonga mai le tunu blanga tasi nei vaina la fa tani mai le tunu po la se fa unga fa ia tu atu le vano lo fionga minsta fa wa la usau no ia lo fionga fo vitalai ia fa tai fo I mo fa ila vea tu sai fo I male fa ma chili o le mtaupu fa tai fo so sadia lo sunga li parmia te mo moro watu le fionga le sui malu mai fale ata mo o le tato beta ufanua o le tasi le requirements e mfaino failau lai sende e a mai le fa maoninga mai le ona o le fanua o le mafailo na issue atu lai sende a fai wai loa le sui malu e ini se fanua e le osa ia pisinisi e lo fai ei ono fanua lato e manai o to e tusi mai guai le iloa po ana fena issue ia lai sende o le futata mato mai le nei iva masina o le wata vai ini vai ngalo to ai ngaluenga a le mo watu sui mamalu ia tulanga I pena mai ia a fai o le vea ina o fanua la o fionga ia a mai le tusi se ito ilo ilo mtanga luenga pe se a isu ila isene a le silfia la o fionga ia o fanua le o fai nei pisinisi ia fa aftai o vai ngao sa no sui mamalu sa no le fionga ile sui mamalu mai faleata mo faleata toru o le tupe sa faaluina le ore tātoa lea e ono se lau afe. Paulo le tupe sa mai whamaoninga sa tutongi. Sa no foi lau fionga I le kampani so e tusi. Nga luenga wha so e tusi. O a lawa le kampani pe maua lunga pe maua lalo po le a lawa le kampani. Ai a mailo le ripoti. Tutu sa uma whaenga uma. O le ripoti la leo a tauli maina le tātoa malo. O le manino mai ai. E le whai unga a le so e tusi le na mai ai. Ona winga. ia e taua vaenga walanga ia se tilo iai pe fono fai atu se fulu polo keki lesa ilo e tolu polo kisa ilo e lo yasili ai se fulu tolu umano o le mato su enga komiti fa kapeneta o le sa pasi ilo yasili molana fa unga fatula fondo ia fa aftai ele tualalo o le se vaenga taua o meio fa maubonga ole ola to e fatino ina singa luenga ola to tonu ai e fa maua pes fate tainga malia lo fengo fetalai pe fai no fa leoina se tasio poloketi lo tal no em tau pule mina fai no malama sa no lo fionga minsta fa tai poloketi le la valele le tia vea o le mala valele tia vea o le poloketi sa fai lava e tia vea o le tanga luenga o valele o ila tola ia lo ifa mau mau fa luenga tupe ma tupe sa mau o le treasury e a mai le ripoti ele mai ni fa mau monga na o lato ripoti lava ma sen fa ngai mero excel tu no fa pena paula na o me o titire lo kik o na winga o le tele records o lo fa mau mau ele vaenga le tanga luenga o le o malele
a o le vaenga le trust na o lato li poti atu stusia o le ia ona winga e le se fa maubonga tasi i le trust al vaenga le audit e lato tele keeping ngi records o lato nga o mai lava su ele mtaupu te fa foi records ale clients ai mai lo lato li poti o le se senga la pe ngole sungale a sui mamalu e tau al vaenga le o sa no ai la nga o mafu anga tonu ana lo to ngalwen elo ia ni records i tu sai mafa maunga al so tus ya ona o se ila ia le ni se vaenga ya wa mai ani se vaenga sa ufa mawina e tu sai ma fa malanga sui mamalu no fenga fo talai se fa tino sa ufa fitai e nisio tapau ma o tato atonu sa ngafa tauli maina ia mtanga luenga le afionga ia fonti sa ia vaia le mtanga luenga tupe maua fatasi e martato custom ia fa sai nga luenga le foi tamali o le atunu nga luenga le lei sa ia fata nuina e le mtanga luenga le o sui mai le afionga fui maono va tolo ia so ia tato nga lue ta ua lo tiute ina vaia fa le lei tato tupe maua ina ia ausia mata ia le atake ro mai le malo ai mai se lava ina ia sa edi le lei i latou e lo mai la to na fonga tono le malo e a me se foi le officer su sili lo fionga na fatasi a foi maono fa tai mo nga luenga le lei o o tu male sfulu lua tau sanga o fa pea on nga lue nga luenga fa su tusi fa tai le tofa fa tai foi nga luenga le lei mo mawina o si tia lava tu langa o tato officer su tusi ia fa tantalia o se sila tu lai mai ia mato te ngare lue a wala officer tu tusi fa malua tu lo fongo fetalai wa misi atu te au le finangalo le fionga i se uso a fai pule i la sui le tuangai ia lo fionga la wofo ia ta ua ta te ngalue fa ta si tanu i lo tuanu ia fa aftai o le fe silingia se li poti si le fiero fionga ngalua fa so tusi e ave sao lava li poti al so tusi ia i la to na initiating a mai audit pela sa no se suli o le MOF na initiating le ta so nga tusi e ave sao la li poti so nga tusi il MOF o nisi va ngalo ma firma na mire so soni dela na mo le copy capineta o no la to so enga e tu sai mara mata aupu ale o sa no lo fionga se copy ta so nga tusi ia la ta teatu le fio tu lo fionga al palmia ia me si foi il ministero tupe ia pola so fingalo ia la ta teati ai ia wala va ta sanga o tu mai no fionga si maru lo fionga fo talai se o pa ia tu lo tu malo fa mol mole aftai ia au te pa ia tu i tapoinga au fa nga renga to tofi le tua fa fale le malu se o tu malo vai mo mua fa aftai au tu nga renga mamana ai me se o tu tar sanga ia o ma fai e na mo pera usui le mafana fanda ai me se o le tato tu malo e le manuia e wala wa fa na nei mata yao ia me se o le loa o le tu malo fa aftai foi so tama fa le nganga ia bishop tangaloa fa aftai e fa maru o sausi vai ona nga lue le e kopo tengo venga ia al paia lo tu malo ia le fio lo fionga sa fa bito lo fionga le niu ia me se walo mal matua fa pe foi nga salvalas fa lo longa tu sa mau mai tuala fio foi lo fionga ia tu le pupu tu soli marte ali a me se matua fa pe foi fa tanga ia wa matawa mau puia o tu sa mau fa pe foi fa fonganga wailele fio ali ia Samoa te matavoi ia me se tau fanga afa me foi mau pu ma ngata yala ia me se foi upuia oe te tamal no foa ma tuano foa fa pe fa ulung fa tautanga wa ia sale polu ia se no fanga li pa ia wale fio la tama fa pe foi tu sunga tawa mai se lo manwai ia fa tautanga wa pol mangafa ma upuia oe sale polu o pa ia yo se mato tu malo fa tai la to tapoinga fa tai auto tar sanga o te loa o la auto tapoinga ma la to fifinga nei sui o te loa ma fanai I fatu in town wino tiute ia wa lava le fainga malo I nei pa inga se fulu malu fa tai le pale mia ma le tato malo
I le wala ulia o le nei foi tu malo e whaumaina ia whainga siwa o tātou tutotasi. Pe ona mon mawina ia na mata mato o ngā siwa na to se lau. E o atu le aso na la sauni mai ai, kua wha se lau. Ai o mai nei whawhiwhianga, ua lima se lau le tu malo. Sa o mai umai whiesi siwa. Ai se a, o le tali whaaloalo lea e le wala o atu le malo. E o mai vai maunga mua e whawhiwhia leanga o le popole. O le i vai maunga lua, vai maunga lua, tolu ma le wha. A le o whai tātou vai maunga mua, sui o vai maunga. I le taualunga ina, o whawhiwhianga tutotas. Ia ila i titia stupe, na e whaasfuru afi. Ia e whaaftai, ni palmia, ia ele oio seisi. Lo fionga whaatafa, ia o le matai mai le mato tu malo. Na fionga wharatua, ia tu pea tu lou o suafa, ia whaaftai. Ai mesi wala malo le malo, o le mea nai mita le mato tu malo, o leo lo mato mafuta, maulu, Samoa, o la tau ave le whaamua, a wā lava le tātou whainga malo ma Samoa. Ia, whaaftai fo i mi stau talonga, tu sai ma talonga, pe ona sila fia tātou tutotasi. Se amu pini le mato au liki la kapi, a lauli, se amu pini le mato au voli mai whangali, se amu pini le mato isi au basketball mai lauli. Oka le matango fe, o meu au sia le tu malo, no whai le mato au, tu isi vaenga isi no se sampine mela to le kiti mal fusuanga o me na mato le tau sineo ia talonga lo fionga fong talai ona i manga on mana onga yo so tu malo fa mol mole ia o te lo o mo fa pepa tu ile tato tal fa tu petaluai ia na ona fa matali atu lava na i mana onga ia fa mol mole min staunga luenga ia na mato awala ia o mo lava vaenga pe ona taua ia tal tonu pasia tato tala tupe ia o lea ua te malamalama o tonu lewa ia ile to fala o feonga le minstao nga luenga ia se mato nu o lauri ia omo lava awala ia mesi foi le tongo vai lele mfangali ia mistao soi fua maloloina o lea sa ta ua sa latu te wasi singa ile paenga taluai ile medical center e fai e vai lele uta ia o lea e fata tali la o feonga le minstao soi fua maloloina ma mole se sila foi le vaenga i le medical center ia al mato tu malo mana mia so sani tato talingalu fa mole mi sta si se manga puno oa ia talingalu ia wa faina lava nga kai fale o nei tu malo ona o tu i mai lava ngalu ia ma watu ele fa mole ia mes foi o tato le tise fa aftai le minsta ia mes foi il polisili o le o to ola moli o le mato tu malo ai paualea o le oso anga male me olo ye maungai in mato tu malo mato ipongi sa lava e alo fatu le te wa pese tava le sui malo po se le malo ia na faina le ipongi sa o le la fanua e mi sta talonga ia le o vatu mato tal sanga na ia la sosani pe ona failo atu te le o ta aro le lei ia ele mo foi ni champini tato au te to fitu tolu to mai mato tu malo mai vai le sa ta alo atu ia le foi o mana ia le stalonga le lau matule ia tasi foi le sui o le mato tu malo sa talo ai a me so talonga le voli sa tau au ai foi le sui le mato tu malo lo no winga ia le avanoa o le amo ai si manu sa moa a mi se ni so talonga pe ona mol mawina le mato tu malo lo fionga mi sta talonga so swani a me se mi sta ele fanua fuanga fanua ia ele o tal sanga tuai fai se malata alo le mato tu malo le ngata o talonga I fafo ia matalonga I totonu o whaneta alo. E ona I motunga awhana la o whionga whongatalai, e tu sai malo awanoa, leo watu le talu sanga le mato tu malo. Whama ea sau whamtanga, whaftai atu la o whionga, tai tai o le whono, ia tu sai ma le whafoina le tato whono, e mes fo ia sui malu, ia I pēla lofo le atua, malanga lei la o whionga, e mes e le whionga tai tai o le malo, le whionga le palmia, mes e minista, le foi tu, ia lofo le atua, whafuiloa le soifua, ia walawa le tau meina I ngā ruenga whai o le mauta e mesi o tiuti lo whengai ai. I le ngata tono ainga ia mesi o nuu mai kalesia e whapea le tātou malo. O se whamtalanga le lau whengo whetalai whamaruru atu. O le ase tala ua sona lafo po se upu foi le tau tamali I lau whawhonganga Samoa e mesi lau whengo whetalai ia malu a vei fale o le nau lava. Ina ia manino ma malama lelei ma ta upu peo ni tuina mai. Ia o se whamtalanga lea lau whionga ia manuia le tatu aso ia soifua ma ia manuia. Malo
Whamalo whaftai lau whionga le minsta le mtanga luenga o tupe maua. Lau pumoni le whaingo fia le mta whaioi le mtanga luenga ilona ano liu o le au ino mai o tātou tupe maua wa whaangai o ino le te mao a ingo le atunu. Whamalo lau whionga le loteli. Ia whamalo foi le ofisa sili o le mtanga luenga e maua ia e fō i le tōwhinga ia alofangia le tuartai ta ingo le mtanga luenga ia maua pea lu tō loto tele, ia mawhisosoani ai tu sai o le whionga i le minsta, malo whaftai. Ia o tātou se e mai leisi matanga luenga tele lea le malo, ia o lona foi ano liu ma le mta foi ai. O le hau ina mai o tātou tupi, mai le official duty. Tu atu lewa noa le o whionga le minsta, tanga luenga duty. Lau whionga i le whongwhitalai o le mauta. Nā tue le tō loa o muroa, e au te toi tū i te whaitoa. Ai, iai al tel tonunga o e tū tasi lau o malelenga i le mauta. O lea e tū le loma. O wale alu whaivole, i tātou kāpeneta e masi fōle pale mene. I le sue inga o le test o le drugs. Tau fu na lava le taimi exercise ai, ma warm up. O le ala lea o le tau le mau i lau whionga. O le mai tau atu toi se full minute. I le au ngā fui se la ungai alu, pa muta e le lama. I le au ngā fui se whatu saina se la unga le taimi nei e peo sta vale fui le leo palpa. Ai nao na tu i malo fie lau whionga. Pe mwhai o na ta pena mo le asa o tai au pe a pule rofa le tua e ulia. Ia o na sa alo le whau. Ia ma whaatino le launga nei tu malo man whalo lava. Ia malo whaftai sau noanga ro whionga ni minsta o mea lava mwhai un tātou whai e whai unga sulsa. Le pe atu sau la o mai tau atu pe to e 8 minuti. Tātou o lo lei taimi malo lo. Ia o le fau e sau noa tu sal wha moe ngal tātou test le nei aso. Ia e au ngā umame ona ilo le manatu. Wau ta lia lau fau tuanga. Ia i le nei aso. Sa uni le mai lau whionga le minsta o tiute i le aso a tae au. Ia ona fola lo leo lau finangalu. Tu sau vaengan sau no ia isu ima malu le maota. Ia ona ia ilo le manatu. Ia o le whai unga fole o le tātou ngā ruenga le nei aso. Taluai wa tātou taunu mai le whai unga o taunu manga o le nei aso, ua o vairu peina, saunoanga nisu sui, a o le atu le avanoe le aso a tae au, ma o le a whaapau fo i le tātou ngā ruenga o le nei aso, i le nei taimi. E mamoli atu le whaamalo, ma le whaaftai le pa ia o le palemene, o na lo outou ono sai ma le lava papali. Ma lo le usfono, a e mai se i saunoanga le tātou ngā ruenga. Whaftai fōri tapu inga sui o mtanga luenga, whalapo tonga tu maoti al tātou malo, ia e mai se lava o nisi o le atunu o tātou mafuta pea, whamalo whaftai le tapu ai. Mamoli atu fōri whaftai sa moa i lau tapu inga, whamanuia le atua i whaiva o tutoe o le ne yaso. Fia mamoli fōri whaftai au nanga i se ese o lo tautua ina fōntanga le tātou palemene, i aso uma mai le lava i aso se tau mai le nei aso. Lawa whionga le komsina ma malu le malo, lawa whionga le komsina ma le pulenga o nanga tau tinei muum wha lavalave tutupu wha fuasei le fesa, lawa whionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga aluenga le malu sianga wha ertise, lawa whionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga aluenga a le 2AP, le ala leo, lua api, Lawa whionga presiri ma au whainga luenga al cool line. Whaftai tele mo au nanga i nei aso. Whaftai tau tua malo, whaftai tau tua pale mene. Ia whamanuia le tua ilo o tau wala awina. Ai toi whamanatu atu whamoe moa tātou test nei le uti. O le a whatino ina le motor to filau eti ale sanga. Ona so soo i lea ma le talinga o lau tau sua i lea uli nei lava. Pe a mai a lea whamoe moe. A tātou te lei torpo,
o te tārusaga atu le suisifono mo faasaleleaga 5 se'i e saunia se tatalo e fai'o ai le tatou fono. Lo mātou tamae o i le langi. O e lava o le tamae tumu i le alofa ma le anga le lei. E mamau maulunga le mea o lo e a fio ai. Ai wa tumu lava le langi ma le laro langi lo matango fie. O mātou wa fia le paia ma le mamalu o lau a fio le nei tu lao le aso. Se mātou fafo i atu le vi inga o le faaftai. O le whamanu o le whanetanga i lau a fio. Ona wai umare manuia le fono usu alo watunu o Samoa. Whaftai le anganga pa ia sa whaia le whaiwa le tau longolongo, le whamanatu, le whapula. Tai mātou le mea au na mātou whaia. E wala wale manuia o si o mātou watunu. Whaftai le ngona manatu. E pou ma mati ai. Ia ma whau ai fo'i. Fuafuanga uma si o mātou watunu o Samoa. Te lo taime si ai fo'i le ngona maloa. Ai pangale nolo lava i le mea e ala ni musmusunga lo nganga pa ia. E te telefo i pesenga e matua lava i le o. O mātou whaiuina fo'i le mātou whonotanga i le nei aso. Mātou te wala au mrea nganga o le loto maulalo i e au whamunianga i tupu mai e o marutau e le nei lava mauta. Whamunuia fo'i whaululunga o mtanga luenga ese. Whamunuia fo'i i le whailautusi o le whono malani. Au whainga luenga, whamnuia fo'i Samoa o poto. Ia e sili au whamnianga ia Samoa o tapua i mai. Whamangalo i o mātou se ma leo o mātou ole malao tua i suafa i eskeriso. Amen. Mori atu whaftai lau fionga ni stalangolango ni tanga luenga le palimia marka peneta tu sau tātou tausanga molia. O te whasisilatu a tolo pou nei tau manga le fono au whai tula fono, se iau lia le aso fono tai au, i le tula iwa tau sfuru le tai au.